edi pa kakra na pa de no ka se menko na menko ton o ka se menko na menko me obi nkonko ye aduma nka ye nsa aduma se menko ton ba me ko ye na amba de sa nipa ko de me ko ye kokko aduma enu monument ni antena me se me chi san baaye me baaye me school ko mu no so no me besin kwa abofro ko tena wo se enka me ko school ho na enu papa ka se master ne ye mempena e ma me san me chi san ba asia confide ebet na se mbeko school eno nso sa me ko eno master ni di mani wo school mo e ma ya akasakasa wo ono me papa ntem me papa ka sa wo ma me ko school be master no so ka sa won gime na me gya eno mu na me de ko eluba anko bo am ya me san me chi ba ya me besin konkran na nkran ni mu na me ko hia alasa meni ne ko tena ya Nsem ba ya me san be chi ba ya na Nsem mu na ba ya ba be kan no na me papa se e medi no mo apata ba ako nti mo apata ba ako no be gili sika ma na akasa ni mu no eni ndo ntimi wo se ne ma alasa no ko ye we ntimi ambo se ne eni atimi we person kan se be ma ne ye na adwen se o yusu government lo be kire ne se o we ko hunhum ampo ka so we ko hunhum 10 years ni won hwa akura ne da na me fa akura ne 3 months sande ne ba kuma se me de ne bedi pa eni so me di pa me san ko fa ba ma foforo ye osai ono so me ne nyemeye me san na chiko ono so akura ne 8 years ni won hwe ne da me san ko fa hyenhyenko eni so me be sin ko tena kuma ka ase me fa hyenhyenko ono so me ne nante ya ena Nsem ba ye na Nsem ba na me nim se ni de ntim ko me be ma foforo ko tena ye e ma me de man a chire na me be hu se ye hyenhyenko dia me san de be na me de be no ampupu mi ti waje ye na me ma akura ni hwe be na ne fe na me na do no me pa chwa nti akura ni hwe mu no akoye se eno so wan hwe no me ne tena ye so a chire mi gya no me ni hyenhyenko no e san be gya na ko fa be ma foforo na obetu mi ni hyenhyenko na koya akasa bebe hyenhyenko ni bufu yentino ene manu sinti wan hwe akura no ene mde be na tie for se ebe ye mbetimi aboam na sa how ne nka mefiri okay nti se wo how bay na wo pese wo firi mu se emema no a wono mo hwe wo ma no ana se o papa no ya so ya no do eno ho how na wo pese wo firi ho ma me de nka me susu se ni me na me papa edume me no eno na enam so ama sa emema no so mo hwe nkura ni nyina ba beda no hawa da misunti ni nyina na me pese me free wo nye sure se ebi anya wo papa no me no ene di wachie na emom no fa cha me suban yankasa ena ebi a abramponsan ni bie ma me pa cha no de me ye ni pentiment me nka se bia me wo suban ana se ni se one be mate kwan a wo be fa so a wo ne be ma na tena no se kire wo be hunu ebia wo hadwen ebia sebe ma ebia ne wo kan de e fa hyenhyenko ebia no ho ne de enne me kan se bia funu so ni oba o continue mi dwani ku na ebia so dwe beba enti mi dwani ku na me tie na me ko dwani ku enti mi ba na me bo mi ku na mane so mi ko ye kuro mi se yo ma so wo betuma di nhihye no so mi si an enti ati ho kama enti August ena eyo obunya papa bi wo kuro mo me dwani ko tro na papa na be pacho enti last year August no osa ayi ena papa na maami ewuye nti mi ko ese mi ko bo ade yo mi bo ade yo wi no mo fi mo chire ba na mi so mi ko tina ho kakra na ma beda ti mi ko no e bo be na mu ho na mi hu se mi maami friend wo phone so na mi se maami so won sound na mi se na aju abro wo friend mi sa eden ti mi fa no si wo hi fa na mi so mi wa si na si maami eyie ma papa na oba la sa mi di mi chia wo se si asam tu mi o na twitwa ji mi no mi wa no maami eyie ase no si o e na wo kunu ye ti se na wa afu ka akoko no go no woni mu kunu so banti ko fie ena mi be fie nti mi ba no wa lucky doors ni na me nya ba bi mfa ena ye glass ba ko mi pian no e ho da ho na mi fa ho na mi wa inside na mi ko dai no anche me na mi se mi kuna asole ena obi e bedroom no to no ko bi hall to ho dia mi yan se wa so ne nsa atwi me eno so sa dan mi nhye wa sa atwi mi sa no sa de mi ko to porch so no sa to gate 87.9 kuma ese mi adam mo simu fie ona yesi efi ya to abetenem mo simu fie mpa cho an ya yesi efi ya to abetenem ena no so wa no wa san twe wo e da to abontan wa bra porch ni no so won sha me ma ye hwe
first na no wo bu wo ka wo si abonten no ya na no so won shed rush anu so na me shed rush wo so kokoshi ahwan mo committee chairman na assemblyman ma na mema be ma ba ko ba ba ko wo mu ye no hwan na odi nkan hia na first oba no eno ma wakata so ansa wo kwa akohia be ma no friend na so oba ne de wo hu wa gye nyina ansa no ma obi bia kata no enwotwe and na ye 18th July endako you know se bibi da wani mu awo ya me pa cho no ya de ntemu yes me ye ne mayo eni menya anyo enenam kwasi broni ka ne brofo me kana miti ensere me mpa cho ye botwi ma ye ne ye bobro Akoma FM 87.9 Kumasi the procrastination moto ho ewia bre papa na meye ochina meye ye start 1st July bisio we dey say bosumi we meye ha na ye wo 18th 19th 20th na eduru sen ti meye na mayo ose ne menya anyo ne nam wo bibi ya no aye ne ne wo adwen sakra bi a wo be sakra wa adwene a enye ne china me sakra o china mejai we yo ade chia mejai we yo oti wa na totorbento no pam Akoma FM 87.9 Kumasi se wudwane akwa abonti ada se wudwane ewura demo enu nti de opese wuye bia no na waye ne ntentem na emre eni ye na fa mpo se totorbento no kura ma meto a onua ka hunu se owuo nso ewo ho owuo nso wo ho owuo ka temo de ho owuo no enya ba pe na chese ubi bia wo beye ye wasase so no na esi enu nti wuye wo bibia onua na waye ne ten menu ameka kire o mesini ebeye bia nyame eye nyame se wo hwe India ya mikro Akoma FM 87.9 Kumasi India Pradesh sana mikro mi free so sana tie wo hwe se de nsuo si display wo ho a otumi hu ni se nyankrompon ne ho den ne hu se what ya say di usum no wasum no da bia meka che se nyame woda so a eye ne nyankopon me da se Akoma 87.9 FM midin ede ma course Akoma mu nsem dwumade bre aso se me ne mabedwafo papa bi nimdefo bi ye beji adwana afa ye de abramo sede esi etie no a enu ntino bomode Akoma FM 87.9 Kumasi 87.9 FM ye wo enepa efutusem adesua bibia wo mu bi edru ba bia wasa wosere ya na wasere edru ba bia wasa otirisua na do handkerchief na pepa wanimu kakra no wasu kakra edru ba bia wasa woboa na waboa kakra ni nyina bi efrafra na ma Akoma mu nsem Akoma mu nsem no enu ntino se wo phone kra wo a Facebook Akoma 87.9 FM like and page you know comment share YouTube Akoma 879 FM once the obe ya maye nie shane so se wo be bomodi anu subscribe yes ya hwefo no we YouTube no dodo no ahwe but on subscribe page no subscribe maye na mi notification bell no so press so you get notified no wa share ma foforo so etumi enye bi ahwe na won so share link na dia ma afoforo pi na ye nyina ye de koye nim TikTok so make us say da ho TikTok for mo wo ho ani wo say ye benim sam wo ho pa enu ntimo so no ma share wo ho de amaye na Onua TV live bodonko no a one ekwa womo ebewie womo prem to breka se ebono na wodi atom Onua TV amaye na mom Osei Krom TV de make us say edemu live Rabbi 1 TV so edemu live boss 7 Rabbi 1 TV say repeat program yi edema boss 7 PM pepepa Rabbi 1 TV wo master say repeat ede amaye ntino edru ho a wanya bia hwa na wakohwe no saa bre no na
bibia etumi aye kama medin de Marcos Pastor Julius Namba ewa ha sanso na nanaikuya koko ewa ha na Evangelist Samuel Mensanso ewa ha na Yura Kosua Pokuya Sikaposi akoto ono so wa ha Ishmael Haywood producer papa ya make say wo boye chidom ni adotre na ya edie ko social media Facebook YouTube so live entino tin na ye crowd dia na me koso akai wo say ye ba ene ye ka kire ni ye bibia presna enra ye no papa edi enkomo ewo ahomaso ema wonso wotse de ekoneba onum konkran ne yenhwese nkomu be free nkran ho asen aba esan say akra ho na enanke be ye surgery no enso esan say sika ne nwie duro na wonum ne doctors ne nurses ne kasa ye no de wonum anya no ntiase no anwie payenti wonum asan abekuma se se yenya be yenya ni na akra na yenya kakraka ho 90,000 ye dugu nsene ni no sana etie se yenya ni na akra na yenya 90,000 aka but yenya ni na yenya kakra de emma wonum a menim se de aka ne de obia behunu nyankrompon kra behunu sa akoma mu nsem ya famu de bia wose ye ne etiefo ne yahwefo papa bia boye ho modin bia ya wose yebo ti yenya ni nyina yenya kakra de ma wonum a na de aka no onepe enye den se wonum so de ebesoso adanse no ba na eba edru so se won so o besore waka won so ama akra ne enne no etumi atache bebia wo bebia wo be ma ya disredi etumi edru wanim ewo bebia wo bia na won so do kakra wo no etumi de aba abeboa na yenya kakra bi soso a enye chenchenache se yenya sika no a aka ne nyina da bi ye ya afemu de bia ba akofo wari edura egu ya ade nye station bia mpo na wokwa omutumi eye ne sadie ye no tikakra bi ebenya efri adofo ede asoso bia no na chese ekwanemu na omakope de aka no kuwa na aka no na omakope ede asoso na yetumi akoye akra ne surgery kasa bebrebe adesredi bebrebe effort bebrebe ya ye meki ye mpese ebeye kwa epese enejie ba epese enkunimdie ba ewo ye breyi echi eno nti ne ye ni abresa no nti emrekwa nimo no ye besan ya baso de ne mom we yesi aboso ba na meja paye nti na meboso ede ma mo biemu no mobile money numbers no eye 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 301462 0245 301462 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 301462 0245 301462 kitu biada ensa yakeka boa no a etumi eyi bibi de boa presna ne tiri no surgery no ya bibia etumi eye kama ye besan baso biem na emom na ansa na no yenko na ye ne yen first case enkodi nkomo oba pa mema wa ha awie ye na pom te sen Yesu adom wedin mpacha efrem Susanna Ankra Suzy free hina bae mpacha mi fi ashama katamansu okay enti ashama fo mu okrom sa shama fo wo kromu dia ne muti member ba ko na tie adwaso e ne wono ene ye ne begoro ene agoro ne nyago ketua ye besa papa sabia winum sabia no na wo so de agu na akwa muti ashama fo wo krom na nkrafo wo kromu dia ene na Suzy songo mpacha me baya menkita no bone Masem nyina ne se be 6 years ni na mihia man bi ye fe no Kwabena Smile Akolache ewo mountains obosumase nti mihia no na ode epe asem to manim nti ode person to manim satam na me so me finkran ha ko ye krom ho a me ne me ba ne papa ye ja aware nti be 3 months no ode pe na asem to manim na me ka che ne se me problem me de ban ni nti no me nsan pe problem fufu bia biom no sio
watima sinti obeto no bo no atwem se eyeye ya na yatena nti egusu a na satam ya kan efie de na ewi na aka court de no si obetwem nti obetwem no mu yegusu a na ye fe ni se oye we me ne ye start se ye nante nti mi hu no na me bisa ne se adwuma ben na oye osi na oton cars na car business na be se nti se so kotogu kofa jinstra ne ade betuma kofoduafo ana mi se okay ani se ye se wa uye adwuma first na wa hwe ase no ne nche se ewiye no nti ye san start a ebeye afi yegusu sa afi ne me be hwa asam na oka kire me no enti sa na afi nso so obetu kwa ka 2 months se okofa niama ewo togo betuma nkrofo enti sa abrochi nso na o se aka 2 months pe na okwa abrochi no 1 year me hu hwe ahokyere no ma na mewo me koka se papa pedwuma biye wo se waton ka sedade a hu na fofo na mo ka business na nka mo ma ka bi na nka de madina ye hon madina ye hon ye benya na ebedi na ye de besa ye ho yare me ka o se me ye by lock na ono preso obekọ nanim ne me twe ne san nti tie fika no beka ebi nka no beka nti eno no nkoda nche na me fa me ho adwen se emboa me nti metwe me ho afim nti ehono mu na me ne me ba no awari jai ni ska o mu twama no o de sene me se me mepe dan wa akra na me fa me akola na me to school mu akra nti me fi ho ba no ma adwen se me ne na jai because asetena nya de a ebeboa me nti me ba no mistake am ye ne se ono no kofa me ni ama ne fi mountains ne de ba baby a me ba no katama nso nti obehu baby a me wo no nti ewo ho anu wa ba na okọ eho anu wa ba na okọ nti da kome ko all night na ne ho akwankyere bi bae na sofo ne se me mfre ne bra no onye eho ademan efa na kwantu no nti obae no wa ankobium me fa kwan bia so because na me mpese be ma no be me ba no papa beti se ska no ademan no me dia hide down obi fufuru ne metim nti me fa kwan bia so sanka obekọ wa anko ana ye wo ho 2 years no onye ejuma me nso me nya ejuma na ye ho kyereye na me decide say debi me wo me ba ne papa no na me si nkrofo nyama me ya de ene me nsanko me business mu na me start say me si nkrofo nyama na me de hwe me ho ne me ba de bi crash on nso nti anu mu na da ko ya TV hu na ohun sa akwantuo advert bi wo TV no so na so obey follow up na ba ha na obey follow up na no be register na mo sister obey ya ye fe ne se visa no bibia no company na be ya ma but medicals ni ekeka ho wankasa na obey nti ono be ye nti obae no afi okan fuma nkrofo se company bi hia nkrofo mesin fo ne ade akwa abrochi nti no oguso ye na ono ne de no wa ye 2 years obi ankoye ono nkasa na oba first no onkoye odi takradefo ye fe se sunyanefo kepkosufo nyina ahyem omumu ba akokra nkoye na me ka chense papa adwuma we no emboaye nti jai menkanfo ma obi se adwuma bi se wo ho biom wanti no kokanfo ma na nafofo bi o number 2 na nipa ba ko bi oje 75 million nti nipa mienu no 150 million me krampo na minim ho hwe da kro Sunday my ready say me kwa sorry no frame say na on the fie 3 days nti fra be frame me an say ne nanfofo ne de na ba police station ho se omo papers no omo de wa ba ho se omo papers ni said na papers no start ya na o se di fa me document na wo me bag ni fa brem na me de koye me kodu hansa na me beti se na scan ye 150 million na o catch omo se 3 months time pe na bibia e ready no mako passport sika omo de mana wanye beset awanye akwantu sika no sha omo frɛ na odi oba etore bia me ankasa metimi wo ho na course ne ba na waka nche mefrɛ sisi a ebi wo be ka che omo so okumanse ebi wo ha na mabisa ne se na papa wo se ubesi aso da manya me na de bia wo twa ntoro kire nkrofo sa na not yen na ye nkrofo no ntini me kwa na nso omo ka che me sika ne 150 no ma penisa omo nya no ene ni sa no pawe omotete na omode na ba na msini mi ni mo hwe nti me kwa me yese se bill asem bi be ma me mbeli no efise ska na oje ye mi ni mo hwe nti me wa bontin no si me mfa ne bag na ni nyama no wo mo ne mbre no wo ya finish the dem ho nti me de kwa no na nipa police ni ankasa obechi no
almost all mental problem ti another police ni na take over nti na si ade ne nyonko no ye argument nti ni omo ka cha me ane say minti man na was starting papers ni no obeye oye case no mental problem o si police station ho ye den sa nti no odi ni pa ni ba ye mental problem si police station o metuo so na so de si dwomu na pupo ane ye sa na omo ka kire me kwae no sa na omo kan ye nti no si id ni na ntimi anchire me police station Katamansu police station Madina junction pacho ye mpase bia police ni o mental problem bi oda so ti police station ho ye den na china nko bibi kokosia na ye den enti no o metuo so na pupo ti si dwomu a na no na asem foforo na aba pacho psychiatric hospital e ho no deserve enye police station enti no ayesa no na omu ya argument ba ko ni ane ho mfa no ne se ompene ni ane ho mfa no ne se ompene na papa ba ko no so se da bi omu ntimi ma ne nye case no ntimi du ho no na omu si papa ye fensi adi ne se mentim na onkoye papers ne ma enkrofo no na me si mentim de no so papers no was start ye ma omu na enkrofo na enti asa mentim na onkoye papers ne ma omu na me so metimu na omu yi no omu yi ne baaye no na adichi no so omu ko commander oba no be ka chem so mama ne 2 months say on fanya papers no enti enum na akatakasa kakra bi baaye ntem no na so wate say onu no meme si me pese mintunja no be sesa no nyama no na okoja me ne minim se wakodi ase papers na se wo ye mom wanya papers na mom 3 months ni ya pen kwan bia so ye hu kwabena ye hu ye fence den we ye hu ni si ade na fa kwan bia so okofo na scan ye omde no kwa se wo de wo nya ya bra nana kakra wanya nfa bra menuanu mu nya menya ye nie ntimu nso mu mame 1 month ameba beye ye fe na owo takrade owo Cape Coast owo Kumasi owo Adan Junction sa nti so lucky Sunday no na obi frɛ me ka kire me se nkrofo no ani abre se CID ni na oye case no wagiska wo me nkyɛn nti na ompe se me na me bebeli na nipa na dwan no ode me beba nti commander ama court warrant se eye nra no ankomo mechi me emfa me enko na mo mepe me kunimbra nti me ba ya amasem tietia ne se kwabenedu baby biala ohye bia no mesra mo mboa me na onfa no humbra no metie scan na menya masomdwe se wagya dan ka 2 years egu me so library almost 100 and something wagya egu me so ansa na saka 150 million no last week no na friend se wanya 40 million into the best send me na me mfa nkoma nkrofo no na me si dabi first one ameko belu kra wadwane nti se me gisa 40 million we na me sand kwa na which means maja to me say scan one ba me na metua me ntimi nsentua me mfa kwati mboka se na wa stand at this 150 million no aba beto me so me mfa kwati mboka 87.9 Kumasi so mfa de mboka me se me mfa kwati mboka se because kwati mboka me mfa kwati mboka just a won kofa kwati mboka debi tia no wan fan so na utwa ne sesa no a asa de won kwati mboka nti no wo de tia no so na me kofa kwati na me mboka me ekuapi mini efisa me ne tina 6 years ni me ne tina 6 years ni won fa hwen kan ma bra bo ho ye Wanfa shi yanka ma bravo ma fa kwati aboka ma boka tatop pa ma fa kwati aboka sika bebrebe we anu mom di ampa me jimie na yi meka nti kwabena du baby biara wo hye bia smile akola che baby biara wo hye bia na meti onua TV so me de wa ba ha pie na betu aka no because oba meti ha say no wontimi mfa me mbu me kwase afiri mfa ko 6 years no so beja me kwan me ka kire me mfa ncho me mfa ncho 6 years na infiansia papa ni bi emu nua mesi me kosi nkrofo ni ana meduni otimi yare wodan mu na me nyama sika makosi na me de beto grama na anom asena wasore gina ne na onya sika na de ya kesi wo abonten okodu ba na onimobi wo ha na ton sa chicha omo obi aseme mfa no ho eno ho na kwamere du be fa ho contract na oye show wo na me ne ti ai na me ne ti no me na me ne ti no
okoji sika no paji once rimpo fa ye adwuma mpo o ma me bi nti kwabena due me ka kyerɛw me uka kyerɛ me sɛ me ye kurasi me obeka sɛ me ye kronfo nti me ntutu ehu hia ma ono no hia so far as me no obema te sɛ woti na me akasa me timi hwɛ me ho hwɛ me ba de me hu ne setina me no tini kwa ehu hia sɛ me san betu kotoku because me nya kronfo etore bia me timi search no so oni sika me search na sika bebe won kotoku enfa me ho enya me dia nti me mfa nti wo si me man ko school me ni me din twro me ye illiterate me ye court me nya cultured me nya civilized me ma wa hu say me a me nya civilized me nya cultured enne me no na face wa han nti baby bia wo hye bia pie bra oso nya dan bo me man ko school me ni me din twro me nya cultured me nya civilized nti me ma hu say wo na wa ko school na wo ya civilized me na me tie na me no e ma na wo ni omo aye sa de na wo ni omo tena wi na wo ni omo jai free na wa ko free no me ma hu say me na man ko school no me de mfa me fi kire nya no te ne hene onan kasa na ka kire me sa ne yire no mu mienu o ware o mu nyina ne ma no ma me o wa abrochi se o wa abrochi no de nsa kwa so ware ne bi second one so ware no wa abrochi se no so o fi abrochi ba no assistant ne line na o de bedwane be hye yekuro mu enti me ma na nse me na me man ko mo ko school but o mo ma ne fa ne ho die me de me ma ne fa ne ho die enti ombra no me police station case no emfa fi ho no me tua dan ka 2 years no e me tua liable no nja me kwan 6 good years me ma ne nko ye me ya krampo ni se me yare a onsa me yare me ba papa ne be sa me yare bibisi wa mabutua ma ombua me ntua eka me ankasa me nya masi ene me nyansa ma me fa bintu baby ma me fa bintu baby enye sanka mabusuanfo eni mpon anka menim begu ase na ema no oka kire wo mo se obu wo mo kwasea na so ma no amfi no oka kire wo breben bra woni wuja ye ya na se bra na aso ena obo wa ma debi eno no me na me kan se sa ma na obu o mo sa kwasea na ba ku na wa abrochi na wa nya ni sho onu si wa nya ni sho ko jano no onu o jano ma ne ko ye me se sa ema no ho asem no oka kire wo breben mi hu ne foforo no Akoma FM mi hu ne foforo no na kasa de wo wani wie ye no o dabi ashanse na mi hu ne na ona kasa de abon ne chem se ne yiri we ono de ne kwa abrochiri na wa anya ne hye no na de nsa kwa no ko jano second one nso sa ema ne jana na ono ne jana ono no de nsa kwa ko ja omo second one nso the same thing obefi abrochiri beba no no asesa ne line oni na ejai nti oni de onam no obu ma ne kwase ono na de wo mo kwa abrochiri onu first one de so ono na de no kwa second one de no wa abrochiri ono ani ni jai ono abo na mu oka endi ba na kwa abrochiri no oba na koye yie no obema ne bi edi ene wo se ba ye mahwa mu wa ye yie amene waja ena nso bo wutiri nko nti me a me bisa ne se esi den na oba wo abo no ka kwa abrochi wanya wo hwe keke na wo di nsa kwa se wuni na eja ya na ene oba ne picture kire wo ene ode ne one ne ma ne onne ma ne nya minimum picture ne ma ne minimum ne ma ne minimum second one so no ne one ne ya awifo ne nyina abo no enpo ewiem hofo no kwa so mbehwe me ade bia asem keto oba ko yi abepie enti wo keka sansem ikire wo no we hunu so oboa oh me de me ntimi hu se oboa na wodo no wo because da me fu se na kwa kire me fu se bia ono no fu se wa ye ne bibi because wa nya ne sho ntimi nka so ko jan ba on pesa o de beto abonten me sa na me hu no because obi ntimi nya o hwekeke na waka se me de wakwa abuchi ma bo ho ka ntimi ja o ntimi sa na me ji ni defy na wodo ni wo mtu wa na kwa kire sa na me ji ni defy eno na wone na tanya bosume sanya woka emma no one wo maja wo so ye wo ho ade na eno na ye mpra wade oye omo ho ade ni first wife no ye omo ni ho ade second one kwa ni abon no kwa oyi kire obi aten oh to no de ofa ba no ye ba no ho ade no de ba ni si ya no onu agyae ba no sa no pa kire ofa ba na oye ba no ho ade na oboa ba ne ba ni si ye oba ni di yia no agyae wo mo ono sa no pa kire etu oboa mama di yie no agyae wo mo abedi hia Akoma eno oboa wo bi ma ne kwa abrochire no wo be pa abrochire ni bi akro no wono na ntumi ya akro debi enti debi a me bisa ne se obi a wo so wa ton cars da me hu no oyi ni passport kire me aboho 4 na me se obi a wakwa abrochi da kuta passport se na wo san struggle se obekwa abrochi a wunya abrochi kwan na ono so wakwa abrochi makoma akosan okuta passport 4
Henefa no akoro ubisa no tama meme kwa ye krom kra na meme kwa ye krom no kra no na o kire se wakọ Israel 2 weeks na wasen aba ye wakọ Israel 2 weeks and wasen aba and wo pe isika ko Togo akọfa ne ma beton wo ntumi nkọ ha ni Togo nti me aya ne nneoma bebe me nti na se na me bisa ne se nti wo na wo ho nsese me nti wase okay first of all no kwa wo nya ejuma wo be si de no wakọ abrochi visa no okọ embassy wo no mo ma no visa no all right o by do plane ticket ni so a no wakansi nsem nti one na mkrofo so ma misika nkọ abrochi me kwa me ma no ka na wo na ado ani hunu se wo mo ma no visa no all right by do plane ticket and wo nya sika so ono na ya obeka kire me e na wo gidie ono na obeka kire me so okọ no kam wa mo hunu se akoyi azan Akoma FM Nsem kekan wo kekan ensisi so na yase kwatere kwaso obefra wo ntoma tie ne di an nidin enti wada wo kwatere kwa yi a wo pesika ye ne ho ne ma wo nya bi ya wo kekan sema kase de kire wo yi enti wo anwe ne ehunu sa akwa we ne nsam ne yobia ense ma so ma me hu because me na me fo say me hu no ebia what hwe asinti me so me bua na wasan gina ne nanso biom wonyi ni se wo ehunu because na wo pese wo free sa wade no ana mu gya ye no wo kunu no sa ware na se na wo be mu gya ya wade na ka court dia mu be twetwamu na wade ho wonyi ni se ebia na o pese sa be ma no wo gya na wade no hunu se misuse me ho ofe wo gya me ne menya be ma foforo kira enti efra wani ma we no kransam anu wo keka ense no nyina no na wani efra ama we hunu oh there be onu me kunu dada ne de na me mesi ma adwimpi se me ni beja dada onu di na me mesi ma adwimpi se me ni beja dada nti enye se me be hu onu ni nti na ma ni yegu efie de no because ye ko asam no so sa best 6 months kra 87.9 Kumasi ansa na yegu efie de no wie na kasika me de ba ko twa court de no na me nyae na me de be hia no eye me nwanwa se wo awade be ma na ye ho ade awade mu problem a wo face ya wo free mu no kra no wonya free mu nwie na wo se kwa akofa foforo kwa bra problem a wo face ye wo free mu no wa be hihye wo niema ehunu se me se kwa awade foforo se ya e wo se me hihye me niema 1 2 3 ansa ma sa akwa foforo wo free mu na akwa foforo mu adan na like o per sex Debbie. Ebia obesi ho pesa. Tino so betna wedi na kakra no ya na eha no ne ho dredre no. Tino o pefufuro mu akwa akwura. Debbie no no kran plans no asem we kra be se obefi o ka se 2 years me ne ti dem ye nya hwe. Enti die enti na wo pro ho na wo pro ho asa akwa wade fufuro mu. Na me nya wari pese but unse ohun me no problem na me wo mu no eni ne ono so ka kire me se obehwe me yie. Obehwe me yie obeboa mama kwa abrochi odi mbesi yie ntino obeboa hwan obeboa me de me akwa abrochi so bo say problem be na ma wo ka kire no no so ebe ka kire wo say obeboa 1 2 3 dey problem na mo hu me o se opele no me kire ni say babia me fi ba no ye friends dey aware no enkoye be ma me ne fa adwen a emfa ni dia ya busuasem side na moreover no kwa me bom humodin bia say meboa na nka ware na gina nso no on value ni ameme ye no ana enu nso kwada nchen ye me fi ho no nso ba no ni ameye wa ware na nsi bia enso nani nti me ma bre me dia ba ko na mikital me ne wo no on hwe ni anu mo dia na o hwe o mo nti me ma ba se me ware bi me ko bi sabe ma no ne ware mfie sen me ne ware 8 years Akoma FM 87.9 Kumasi nti me ware bi nti na ma ba se me ware bem ti se so ma kan bibia awie ye gu efie de na awie nti aka court de no na ono no ma me nya ni da so se enye problem mema no mu gura horo ukọ ba bi na obi anye wo ya obi be ye wo ye nto na obe ye mi ye good eno na ma me nso me ye ni hu se o ene ni o kan de ono so betimi aye mi ye na at least me nso me nya ni je wo ba bi amekonum de wode na no kan ye no anya bia no wo so ye investigation kakra mwe ehunu nachi ehunu se ampa se nia be ma ba akwa ide ye wo no
ebia we su entisa na se wo ka wo hawo no ene wo de na no ka che o se de ba akode de ye wo no ono fa bi nyawo proof ben na wo se wo nu su kra enchen ba akono ma me pa chaw nsame me koto no wo krom ho ena na krom ho fo su kire se wanye scapen na oye ni papa nti no tama obi hu se me ni gina ho no kra no nipa ne ka chem so nipa we de oye pa nti no se oka so opemi amempene na obeye mi oba ni bema because oba ho wawari ana woda ho kwa onu so no wawari because omo chese tama sika won nsem oye showman oba ho enu na me ba be ka che wo say oba ho be jom show good enu na wo mo se oye no nti mi na mi ni enu bisa wo mo say ya wo ye na se ne sen yes because o started ya wo kan nyina me hu be ma bi enu o ka che me say we ye pa we ye ni papa me hu wo ba bi na previous na wedding ka che me say we show onye sika wo maw baby enti show na wo de ye wo mo no so onye sika na waton sama wo no enu no ho ye enu o mo ka so wo ye enya wade mu ye enya mplatwe mu ye Suzy ye wo ye ne ye wo ye ye wo ba bi ho sere wo abonten okofia kunkumba one na yire ne makore nsere wo ye wo abonten fie nye yes ye wo ba bi ho nyeska ye show wo abonten but the same din wo fie enti ye wo sa nipa say no wo ye obibi na akwa abonten kra na okoka abonten anjinindi efia metimu kra mpo na okowie no ma me ba ko se ye hwese na da ye wo fie ha ka so dem ni ade na eya wo san ka chen se ukosi nkrofo ni ama no ni efu se wo na wo ye boni aye na me se me enti papa we hwe me se ne oye no ho wa ha hwe me sa na me san ko si me nyonko ni ama na me de abani aduane ama na di enti se mi asita me ni tina wo fie ha se sa na oye me ba ni papa o hwa akola no enti sanko onu so de ni die pa na papa we so hwe me se ne mu hunu aka me san ko si nkrofo ni ama anka ma bra bo mi ni sukakra na nim de afem na ya nenko anka ma bra bo mi ni ana na papa no on hwe me chop money kra di chop money kra ono no di ni dwa oso ya no pa obeka na akpele no wa free boys area boys no madi o ma twetwe bi no madi owiam bi science de ni ebedi ti se me ba ni ba me wa ma ko me person me yi scam la na ko te dua ni mi so akom di mama ko yi mi sika dia te dua ni di ti se wia no san ti se akom di no baby sa se na de ni ebedi chop mana de bi yi 250 Ghana na 20 cedis papa we nya bi me mi nkrofo ni ama na ni si na me amede hwe me ho o yare da fia da me 3 days na o mo din ko police station kwa na moto ahene nan ho wan be da fie me kwa na moto ahene nan me na me koto aduro di begu ni kro ni so ansa na otimiti eti ane nan so ansa na otimiti eti ane nan so de bia me bra ka chem se wo kuno wa bonten show o ye no se wo ka se on show a obi anjinti police station ho for cramp no o mo ka se me kuno wa bonten a oye show papa show mine oye show papa na sem ye wato from na ye nya ne kaka na ye nyina ye ngina ye nan so a asida wo de beda mini me friend first born dia asem to nanim me ka kire no ne ba ne ka kire me say sana na oye waka so a na okoto obi ka dia no mo pe na chi no dwane ye nti me fa no ko TV station na police station na me nya no wanted say me hwehwe because anya say me na ye ba be chi me akoto am panso me na say omo hwehwe me no ma chi me atu o former husband pradodo say no ma wusu ye onu no on fa me ko police station but onu na no asem ani me hompi obetu no o ma me su onu so we no ono hwan na ye omo mi enu nyina anye omo mi enu nyina anye omo enu nyina anye esi edo omo mi enu nyina gina ho ne ya ka cho se de etie bia no yimu ba kwa be yi de me ba ni papa me yi onu because of me vanity na me yi onu because of me vanity oh my god ha Emmanuel kwabena kolache ene yeta friend saying smile smile o ka se dia hu sana ni dinity okay show boy
anti imano kwabena kola che ho asem ena sese ye kano na yenua be ye ote ye friend Suzy Ankra Suzy ekohia abrantie ewo mountains ho nyese na omo kobọ mpae but ho no ofere na wode kohia na ja wode passam to nanim ono nso hwie na bobo die ya be ma ba ko wade no de no de ye nina egu ima animu ena eja nyame ne me wo ho ana nyame ne ye wo ho Emmanuel esemedie nyame ene me ne wo ho nyame timakoma mu ntime nya wo te sede be ma ba kono eye wo no me ye wo kama na me kura no mimi su a nyame dia bo me kura me hunu me so be ma koro because mia na mitime hwe ba no wa ye yie no ma se jai ba no tinisa ko ware fofra no ma hwe nam de no kwa brochi oye ya no ma ja no me sa na su ba ite eji okra no me do be kwa brochi oye ya no me ya ma se ja o nyame de me ba wi asese mmebo wa ma sa eno no so ti ase eja woni no etna ya say no say wo bo aza papa wakobu ka kwaje nkrofo sikadie ena wayi hon ema ya chi no ko police station Suzy ena kokko san ya ye be no enti wadwane ena akafo no egu Suzy yiso ena ye pe no achi no wadi adwane ya betena ha say yemwa no onhwehwe be me ekira kwan ometua ne ka na yeba Suzy amen wo hia no anya bia no akora cha eja woboaboa na no oboa nipa wodo kwachia na busuafo se aba so no amenya ni we na pesa ne wa mpacha na busuafo ewo aburi no omunime ana ni sister panyin nso o wa Accra hanum se yanko ha ni sister panyin wa Accra passport ni ya fake wo hunu fake ade wuni mu wo ye ba ko pa na ye original hunu yanko tuaso mpacha ni sister panyin name ne manu nso name ni sister panyin ene ne brothers no omunime oh maame no papa no maame ne papa ewu wade uko ni kuromu ankasa da na se wunim wo mo sa wo ne wo mo kasa o ma wo mo bechia wo keke on there be ono no ofi ebri ankasa no fi ne maame fi ho na ne maame fi ba ne papa kromo oketa de wan fa me anka order international driving permit okay entino se ya wadwane se bi kra wo hyabusua fi a wonim ho pacho da bi pacho minim se wadwane akwose na busua fi a wonim ni busua fi pacho da na o maame ene wo papa ene wo busua nso ebra wo start so no wutua na mo no wo mo so antumi ammo ni tiri so se ye bayi de wa wura bi mu na aba ye ma bi nkọ na ni biem enti no ye di wachi ni wakofie omo so anya saa ma nyankopon ni panim ni asam no kwado kan ede na mabusanfo omo fan chemi tam na me fi mountains na me ba ha no na omo nim se me ne na ejai nti tama me ba Accra ha no beto ya me ha no omo nim se me ne neti ha omo nim se me ne neti Accra wo se sabre no na wo madwa no ana meboa because no abo papa bosi a wantwi aka nunumpo no echiri kura na me fi ha no me na wi ne yakwa yi no na me papa ne de koto o manim se wakobo bosi ama no watu abini aka no wantua no papa ne kobo bosi ade ma wo mpera no aye onu kura me friend nana aye busua papa ne bi me friend nana na so wa bosi ama ne fie busia bi ana 25 million we 11 million so o nana no nkobo bosi ama no na ye na danfo tama wo ska na oni omu na na ahwibom tama wo ska na oni omu na ahwibom nti tama betna ho na ne ho kire no na so opeska kotua ne man school fees na so opeska kotua ne man school fees na me papa me nana no ko bo bosi an no de man nti mi ko na me ni ho 2500 no watua 14 na ka 11 million eno osan ekwaje hwan sika bie mu na me auntie ba kun so no so ye comfort ono so se opekia dia fan niama na ono so man ska eno dia ska me nim ni na no there be me maame no okonfo no o ti na danfo bi so opekia edi abe fan niama na o man ska be se 8 million se 8 me nim sika na no enu so sa no so wo ho ni nyina me nim tama me fi ho wie na ho a me kosra me nananom no ansa na mo di we no mo no be de ebe bisa me nti sa tam na me ne wo ha
ba me ko on ma no aka chem se me kan che o mu se oni ho watu kwan nya so aka no sa na me so ma aka ne sa chiro because minim say you are accomplice minim say bia otu kwan na obepeska ba na e di akotua na me so ma aka ne sa so okwa abrochira ai okwa no ante ne nka bie mu so na o da betua ntimi so na ma aka ne sa ntimi me mabusuafo no mo nim se me ne neti ahanum se omunim so ne na jai omunim se me ne na jai na bra wo free mountains wo sign call back to Accra no so wo ma ne hunu se wo dan kaso me fi mountains dan no ko han ne wen me be han no eno na me be han wo kataman so na one me betena ho no good na che say wo free mountains kwa na wo ni ba bi a wo koda because na wo dan kaso debi tama me hunu wo mountains na me fi ho me nya sika na me be high dan wa ha no wo nya sika no wen me ba ne papa na de ma me ukunu dada no na de ma wo se fa ko han dan yo na che say wo ni dan ya na wo ba abedam debi papa na ma wo sika se ko han dan okay nti wo ni sika na wo ba abedam no o ma akola chete ase se be ma se me kura no me dan kaso me ni sika me de ko han dan me former husband no na ma me sika me de ko han dan me so me timi ko han dan ma metrem enti ma me sika ko han bi me pacho de me ma no hu se me ba ne papa na di sika na ma me se me han dan no o kan say enti me ka cha no poni bufu ye se e de enti na on me ba ne papa na me ni na jai no on no be decide am baby am nkotena enti na won ene na won ka je ni say sika no aba ne papa ne de ma won o de kwaye adwuma o ma usika na ko han dan na mum ye ni na montene enti me posta na my margin say me ni be jai me na my margin say me ni be jai nto kan no man fin me chifa no so na me ko hai me dan because na me adwen wo metim ni say me ni na jai na adwen say no utrim na say wo metim na adwen say no utrim see I put it to you say na adwen say no utrim let me tell you the entire make us adwen say no utrim no wo free ashaman eko mountains no say wo de niam akoi mpache good why na de wo niam akoja wo mountains ni ana me twe me niam no ko exactly enti bra wo free mountains wo ko kantamanto no without akolache na wo betumi apake wo niam de akọ because wo ba no wa na ado niam bai enipa wo pese wo ni jai wo say ko kantamanto a wo se besesa me niam fa ko bu kantamanto wo ko hunu fi a wutim eni edan a wako han na wo mem tina make sure say na wo nya wadwen so ni bejai because wo free ashama akọ mountains no one na wo carry wo niam carry the go a wo free mountains say back kantamanto you can carry your niam go mpache ni dia manjin hu sa but me ba ni dia na my margin say me ni na chai 87.9 na ma ni ko hunu wo fie na wo so ka chen say wo ne na jai no anya bia wo no so je pene say ye ntwetwam wo je pene say mate Suzy say wo si ye nyai a mate ye nyai wo je pene debi okay wo anya pene wo so mana ko hunu fie a wotimu e fie a wo former husband ahan dia ma wo se ne bantenem sebe so ye be menyansafo a ko no be ma usika se je ko han dan no because me no na ebetenemu na dia be ma no dia ma wo no so de be ye adwuma hwe wo ba no a fa ye adwuma hwe wo ne bo former husband ne ba so what you say it is hard dan no woni ne kwotena mu mfie sen me ne na tena mu 5 years in first year ndi me na me koje nti second year no tia third year no tia fourth year ni fifth year we no ontia na we so the electricity kasa electricity no old meter ni bi old meter ni bi nti omo meredi nti tama asam ni ba na me dey papers ni kwa na omo check mine na kai wo so no ye 115 ye tia 15 year 10,015 cedis na just mo tire mo mantua light bill krada nti na ebinum timu se me kwa dan light ni kana o si o minja o mo betua ebinum di scan ko ebinum di scan ko nti na eno na ama scan akwa ye bebru na so ma me na me hwese menya akola to safi bi mo mame enti mo de ka 100 wantua debi eno de ko ye okay one ne ko tena ho sa 5 years no no ye adwuma
mene no kotena hon 5 years no na onye adwuma no ye passport ni ye fence we no mo adwuma ne de man eno na so bi pe bia na wa ya man any best state any wo person no nye driving license Please call back later. The MTN number you have dialed cannot be reached at this moment. Please call back later. Unu wa ba wadu no udwane nyame a wo hye na se me ka kire wo se wudwane nyankopon a wo hye na se wate wabuba akwasea ena wo kro eye o se wo fa ho adi wodi atoto pa kwa na abehie adifo ubehie adifo obi obebu atopa kase pa ma wo ankasa no wanhwe yi anante akra ho be ye den dia ma wo 87.9 Kumasi wadumo phone no obeso wan so ye be display o papa display enti ebe ye so obeso o phone no na de wo be yi kan no kura bi enimu waka nukure wo mu waka ene de ye ntro waka me ye hunu se ni suban na enya ma ye hunu ni ono so de ye wo enti bra no wogege nkrofo sika se wo ye passport ni ade de ama wo no wa mo ama ne sika no wogi nyina no mo ama ne da biska ogin de minimum so obi aba so be passport say 2000 say ye we minimum okay na nyo no na di ye so no na di no de bi to mo ko ni mpaboa ne ho ntoma begu asene to just string de bra wo hye ne do wo ntobi ma ma ntobi ma me no ntobi ma me ne tina ye just string no ntobi debi onto she ma me yo anya sa pant na ne chitiano na ze wonim Daniel nzo Pastor Julius ma me do the phone no me nim ye ntia obedi me phone no e bia no wa friend na pa ni ntia but se wo ja tata e beja ho ne ho no na sabio wo ntimi nyara Ghana ha wa won wa kwani ubiri ya sebra beti ubiri we nye case wan ubiri ya sebra beti no ya tata enti on panu wasema because obi mfane nsan kwa check out se oboa na wo mumu se Ghana so wa bojo se na me besuma mo ase wa mantima me ubeje ma jema where you home so be jema bra jem wa mumu wa bojo na ase ono ni problem onu se wu dwane mo no na ho akere na me ka no kura akere onu oni problem ni problem cha enti be bia wo no wo tie yenkan wo hye wo tie ye bra na ye nyina ye no wihia na de sese mo ko ye bia no makwa na sa amane na afiri so enye se wo de obi ba wo no na bo wa wo di ne kwese na wo dwane enti yenko no mo mutina wo ko na wo ko no wo ko nti bedu yenko no wihia na ko wo ko no bedu ma me se no omra no ba abebo no a chance obeka so obeka fika o kase wo kwa emwa no me so fu bi no kan wo se wo bo kronkron brabo no esebu life chance obebo abrabo mo ne enti omra no oba mu ma enu na bebo wo no abrabo a chance obey na so odwane no odwane dia na so no wa se na sem because wo criminal case and you do ko jina police station was me dwane odwane kwan ehefa na hofa Ghana bo no na betana bra na mu a ye nu betana se kama na yesiesi na de sese ye bo bia no bia ya bo no wenyu asomdwe na oba iso nyina asomdwe e basama e bebo no a e bebo wa no ankasa ha ya producer nko so mpusu ahoma no the picture no so are ready kwaso a pusu ahoma no pusu ba bia wona network ne nye etu die pusu ahoma no me say ebra ya chi no police station ho no na wo frɛ ne busu ani si achi wo mo de hie ni nti no wo mo mra mebe no ya wo na ado ho kwate ma mpacho tama mo frɛ me se me mbra no me koye no me yesanka me mbeli no nti no wo dem ho no ansa na ekiri na me bisa si ade no si obisa ne se ho na bebe no si me nti nia me nim ani se o frɛ me se me fa ne bag na ne papers no wo mu no embra no office wo me bi wa no o mu si mintim na me se mintim den no oni si ade ni na se wanya asem bia nti no mintim ye fa ne se sa me anya asem bia nti wa start papers nti mintim no wa man kan hwi ya nkyere me o man kan de wo krata ni mu ankyere o man kan hwi ya nkyere mintim na won so nkyere ye egu so wo hwe na ya so arabic no nti wo me man ko school me man ko school santi no de ya me se me man ko school wo ka che won mu sa de na e wo so no de yes arabic no mo ken kan che on cheche mu che because wo hu no hwe no akotim ni yesi for 3 baji na wo so du 3 kwaje eno wo man ken kan che wansa 87.9 Kumasi Suzy ade no wo man ken kan che no wanti ase ansa na abetim wa watim no ase wutim o
na sanko ye 100 and something million ekokọ ye 1.something billion na kasese nka wo de fa hene otu utrinsa pacho debi wa mfa doka kora nko hu abusuafo pacho debi fala it is 6 years wo se woni ne ta 6 years pacho 6 years asetena woni ayi imano kwabena kola chess ma etina ye no sister e be pa na oba so no etise wo awusi wei wo betumi de wonsasi wo se me nyaade wei e di fra brantie wei ho me nya hwe nothing enya hwe wasaba oka woni ne woi pacho debi e ya akwana ase asore pacho se nyankopɔ bo awo papa na wo ton wo yefunu mu ana wo low sperm count minti na wo friend papa ne sa na bia no wanyini wagene wanya mfie be sen or 57 years Akoma 57 years 87.9 mfie aduonu mu nson pacho aka 3 years no 60 years me hu no 51 years ena woni na trans 6 years pacho 57 ena wo so wo mfie sen 43 years emowa wa wo say baako wa wo baako pacho na be pa brantie ni na wo man aka nkwa wo nkokora ma wo be pa brantie na wo ni no awo kama na 57 years nkura yi be ba wo mutie ye sei enwi kura ni wo mutire ho o mapampa mu nyina din kapa ansa wo mufiri wo yam ba nkokora ma o mu nyini da papa o mu nyini da bra wo be bra so sa nkura we wo manyini no wo no sa nkokora ni chi ni ho aje bra wo Debi enkokora no mu wo scan de ya no mo ma ya from enkokora na we no amboto mo no mejani kalo mejani kalo atiefo aya Akoma 87.9 FM Akoma hu nsem twumadi no eno a na waso egusoda wutie no sa pepepe na tie so 87.9 Kumasi ohunu se de sitie asem na no de ne ya ka ne sa no wadwane abosom ne sei ni miensa ni no me pa chobo fa ni picture ne nto so ma ye ne hwehwe no wai obi a wonim ne bia wam waye asa me kai on se ni tiri waye no wei me ka asem wei a wo se meboa apapa mu nyina apa titi kasiefo ni bia papa wode giade wo gina so wo hwe ni chain na wotumi hu ne sampa wode ma kwa abrochira pa o chira abrochira ko ni na so ahia we chira abrochira wonu medram sa wonu wada na wonu so fedro no da no hu so fedro mante pacho debi na ne ho oden ne ho oden ne ho oden me bisa question na wunyi ma no a me nkoyo so hwem TV so dada ansa wo fira hia ma ba wa winim ni pa be hia no ne ho oden ne ho nya den sa ne ho nya den sisi mu kura mre no atimi atena ho a 6 years me pesa me ni beja mo asa akofa foforo Akoma FM 87.9 Kumasi meme muti me fu se be yi ene ni su sai ti se di obutu awiade so sai we ya no odi ku no we says eyes wo ku we says eyes papa bone nko a so ahunu ni chegu ne natiko omosi natiko so o frantoma na so wode wo kwa yi one wo kwa yi a ya ne fe nsamfo se ya ne akofa mema se ya ne wono na media menka se waye o papa menka se waye na emo me describe and me describe so ahunu me describe enti me pa cho woni ne din di Emmanuel Kwabena Kolache yeta fe ne smile enti no momwa ye na ye nhwehwe no wama oba wone ne tie wa anya ne ho ade wama na kwa akosan akwaji nkrofo sika di so odom betu bekwa brechire amwa wanfa won mu anko ya chi na twum amwa obayi na akosan obayi kosan wie ya wo so wo hwe bremenya
okwadua de ho akanwura ena obayi ena aposifo sano me pacho baby a wunimu nu bia no ye fre no a yenya no enti mon kan kire ne se wonko di ne huni na de waso ye ma bayi onye ma no na asomhwe mra ye ni asem ya sema ye ne wa ne se wa ma pata biribiri abo obi baba oba ne so anya hwekura fanfiri ne ho wanya nothing okone nsapan wase firi mu nsapan wo so afade aboka mafa kote aboka anya die mu oden ne kura nso bia debi ka de be chechore ana meboa okay enti se wo ba no we Akoma FM 87.9 ojana ma sister ya meti ase bibia be fine na mom to ne nkra ba bi owo bia kwabena akolache kwabena du a ukodi hina wanya ndia odi nanasa kan udi hu kwabena baby a wo bia misrew medi nyankopon pa o cha me no tina me no wantena bone misrew brana beyi police station asam no fi wo na menya masum dwei medi nyankopon pa o chew odi anya hwe 6 years no ma fa kwate na ma boka misra ne mi how kasini sa police station na omu di ba ma adwuma mu a commander Nsem kam won kan na asama na nka ba disa me dem me pouch pa me di Nyankopon pouch baby a wo bia asem ye ne wa kan sa brane entina sin kan asem we wanye me pacho wo won ne me pese osan eti ne bia mu ma me nana yawo me pacho me hia wo ne pa yenko ma wani mre kasam kire no wo mu bodua no sometimes ya na nya wo no wa yenko kwabena akolache smile a ukodi hini a wanya ndia odi na naka udi hu kwabena du misraw baby a wo bia branaxa police station semwe yenka na mfi wo me pauchau me no tina 6 years ni menya hwe wanya hwe amame me na me bre na me di wankasa wonnim wo san be jaka wo yagumusu kwabena me mfa ncha wo me mfa ntuma no se me ye obibi me mfa ntuma no obi abeka che me se me nyai na mamu bomodin ala me srew efisa wanya hwe amame a embo me kro no okay tina me no wantena boni police station na odi be damase me sra me di Nyankopon pa o cha se we me no wa kan sa be 1 month ni bra me pa me ka cha se me nya 30 million wo se wanya 14 fa be kan oni enko hu nkrofo no wanye wo di sika na send nkrofo no se o mo fa mbra na me fa nko police wo ka se me ejimi for wo me sanje 40 million nko na e ka ni meda me so na me ntia ajijenia sika no jiji no ntuma hin na uto wo mu maame edan ya hin na uto wo mu maame sensuo na uto maame no mu ya me so ma to nsuo ama wano mu da wo nhwe me mburu so ye kwamna du misraw me di Nyankopon pa wo chew ensa me di abo na me de beje wo no me ka me papa wo na tintintintin no ebubu a wo nya bi mpo na mo di aso okay me da se enti ene da ho no be me na nti da wanim yogufu oguo no obetwa why eyamunim hunni nti oba sabi etie bia no yedim say at the end of the day ye better nka why Susie e bombra wo kura yi oni emahwe agu mpre no mprensa sister ma wani na ho na won say ye pache ohu ofe afrumu ntokuro dempro ni nyina wo bi na no dempro ni nyina wo bi ohu ofe nti hwa bra boni why pache na konya be makama obehwe wo baba akopa bi kura 5 enso amutimi nya mema me ye wo mo ho ade ye ntwi wo mo fala sa hwehwe ho ye bra wo koi pache ahoma Kristo bye pache yo ahaya kuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumade no se ya na tie okone boko ma ye ne a ni akone boko ama na mo yiri mo ma ye se yidi a na so ma me kasa ye tententen bi sa no nti no akolache bomodia na ehwe
Efamaye. Okay, asana yedi yen second case ebeto amoso no. Yeda so agu yen Save Your Life project no eso. Afi ye Save Your Life project eye mienu ye wie baako. Ye wie akohye nya akone ne kuno Francis omodo ma ho fe ebeba abekire na mom aka de etoso emienu a no yede bewie afi enu nti wadawro ma ene de kwan so ahobrase kwan so Mami akosua me da so koto srem wo mensa egu mensa yem ana me koto dwenso egu fomo se ye nyina ye kekire ene ye piesie wo amunim se eye lata light wadwe yi dia we dia kra de nke aya de dodo ka ye wie ye kra nyene but mo amunim ebi kire me mako umfa nko ha ebi si go fan ebi si eno akra de ye ko no obi afre o si ye nko Canada Japan ho ana anya Canada Japan na emfa ne nko enkrofo ehunu ye bre na wo mahunu se sika no eso na ebi no pese wo mo try na o mo hye ye nti wo nso we fra wose aden na monko hanko peka kranka ho yenim se mo monko hanko peka kranka ho boafo fatu asoma me boafo ye den na anka nsi ye bre ye dru ho kra no si ye be ma ye hunu be hunu nipa no kra no wotwe bidin ye be firi obeba na de asie nya asie bi enti ye de ye tiefo ni adofo ni ahwefo ya mo ma ye nsansi fomo da enu nti nyame kosoa na o hyira mo fa mo adoye mu no mo a na ye kosoa esu ede akyere mo a na ye kosoa esu ede akyere mo sanya mo a eye hwan biem ba bia duru no ye koye chi a enko ena ye ba ye nimu nso a emma ye chi apem ye kase ye koye chi a na kese ye jemu ya ye nye biemu ya nye biemu nso a na kyerese babia akra no fria na obefiri mu se ya anye bie mu a na kyerese fria na obefiri mu ye jamu amena kɔ akɔ frim ene ye kɔ ye nimu inso ensan se ye nya adofo bia mu omabo enti enimu kɔ no nso akɔ ye den emma ye koto asremo me de me mpa ebo no se yankropon twedi ampɔ no ankasa ensoma na bɔfo Yankopon no akasa ensoma na bɔfoɔ na mekamakoma nyame no amfa kwan bia wo betumi di afa nipa so onfa nipa so na kakra bia ye benya out of the aka no kra no a ekɔ nanim kakra yepe na yetumi ede asoso na kyese ye de aye enti nyame nka wakoma nyame mana the best say why you be nyame kra hu say the why no kra eso nani na so ba bia edu na kuni mo yede no kra in fact 2.6 enya sabgetwa yes ewo Ghana enya sabgetwa nti dem kra mo ye ma ye na ye fe che say 1.1 no kra na ye nyan na enwanwa bro yeso na so ye se ukun abo na atwa ne tiprem yes remo akra no okasa kra na I was saying, Mami Susa. Or say any ya obenya na nko ton ne ma we di kan ye bi but nko pese nko ton ne ma no de kadia kan ni na nko no ankasa personally ko be yi e de free mo amaye bi dada ni nyina ye mfa mobile money numbers no entry 0599 305 202 0599 305 and 0245 30 0245 30 0599 305 202 na 0245 30 62 edi anda so eye Mary Akosia Ade. Okay. Mama nkwa homa ne somra. Hello. That's Hello, Akolache. Hello, Akolache. Akolache obaba da ben. Akolache obaba ha kina. FM watchina.
Yeah, never. Akulache me pacho yen hye me bom. Debi me chese yen hye me bom musu o. Ene anka wa fa kura na ye na e kire na wa ma papa. Ya de me so ni. Wait, you back for some never. Uwe wa ma ya be fa ba. We ko ya dey baby never. Fa baby. Never so never. Me pacho hine fa baby. We ko ya dey so never. O ko ya dey wata kwa. Never so never. Ye wo kuma se o. Obi ni na ya never. Na waje oba ni sikampa. Don't worry, I'll come. What did you say? Cabin, where Johnny and I'll come, never. Hello. The thing about it now. I'm not that sana uka kwa blend 3 months ni sana uka meba umba. Uni takwashi kwa mlebu buwa. Wo wakra hwanuma uni takwashi. Sana waka 3 months meba kasa tresi adifo. Minti ntwa otina biem. Baby awo bia no na abeka kan anase ko honu mu na ne o ne akokan. Kwa blend buwa wumba baby a. Enya dia obeba baby a ubuwa. Uni takashi. Okay. Osi obeba. Kwabena du so obeba. Na kwabena akolache. Se maka kire wo me se ube fa no be ka chem se wo beba. Na wa ma no nka ye kura chen se wa fa no wa ka hwe kura. Na kira wa ma wo de che se wo de bank na abomum ene ye wawu. Me de wo be ye program ni nyina akopem se ye be pon wo me de be ye akopem se ye be pon wo na ko bibi hihye no wa friend e kire boko Mr. baby a woti no sorry firi ho sesi e na meba fie wo de ba fie won sorry firi baby o tini sesi e na won kofie obeba ho sesi e obeba fie obeba free takwa obeba plane na free takwa abo ni takwa shi Eti oni takwa shi 3 months sana o woni manta wo dia wo ya ma ka che baby owo ka ma to ye mu a bo so me kwa ya ne ba ye show ka wo ma se ko bu sa so fu bi wo se me sramu o so won dia nim ya yo and wo ka kira wo de kia ka to so on to be mfa kote e boka baby se wa boka wo ya na ya se dia e ka dia mfa megu ne so enti na ya se dia wa boka ye ni bibia ka kira wo de mo bra na wo hunu ne ho wa shebo enu ano no enti no yemfa azama na dia nto na ye besa baby ono kira na ye besa ba ne so na yemra na se dia si eka ye ba presla ne ye na omo konkran no na ye expect se omo besa ba back enkran ye be ye surgery no nti se nka bibia wie mudia enka no anse omo ye ne preku na woni the day a ebe ye mani gida ene se opoku be freme no. Hello? I'm about to. The patron Marcos ni Marcos. Akoma FM will get you. Mate. Me hand temper. Me me brush me person na be bedroom. No problem. I have the number with you. Me da say. So we be can also too much for. Sa pepe nyin na me Obi from the way the picture to but here. Echa me share na go me the Marcos Shannon song. Akoma FM. Ma go can go to the side of Mr. Tanwa. Ye fra wa na enya enti wo di e kira bra. Wo di nkai bo to ada na ibem. Welcome. Enti echa me hwe anim. Ene no ano no. Echa me de me brush na be ba ha wo enti ha na ba be presie. Ye be program ne pa. Okay. Ya bajaka home. Enti de ye kan nyina ne se onua kosoa na eboa na above se wo be free mu a papa wode ne bayi nam na wode ne ekọ na wode ne ba se wo kura ba na sa akoda no ofiri wonsa sister ubehunu se de esitie adanse no ba na eba won mo yi bibua little prisoner si enkonko ye ne tini surgery no yentie prisoner na de sredie mane ntowa koma so na bua no yentie adanse ne bi ne hunu se de wonsu beyi bia no onyankrompon ebeye wakoma so ade ede ama Papa na me papa na me no. Pese abon bua me.
Mitiya meya, me papa ngwari mami ntimi. Say be around na mwa so. Ebe jimenkwa. No bi bra be iskano. Ebra bua no. Na ngishla me damasi. Saya mitinentema, mitimbe kaklaka. Na nene piaba. Timislemo. Mumbuame. Na nyamina msunemenkwa. Me damasi. Na misnamina. Ba Yebi. Nyame wa yebi pa. Eye na no me ba no ye fe ne fempo. De ne ti nani ne neti no. Na mfanya de ya mode ye ya. Mode beto wo senka obia emwa. Na me niska mako. Niska. Pambo mode na da de ne me fende 1 million. Ne following 3 days no. Me fanya 50 cedis e na me san sende ye mako. Na me peska obi we de ndin de ya ade. Na ka me ko kan nipa ne fo nyamma me. Me ka che nipa nyuro mu na obi aso nyamma me. Na da moment am yi feska na bompa ye gu so na me de sende mamu no. Mako. No ho na ba ko fa me se me mbra. Me ko no ma me 200 million. Na ba ko nso mo ofia na ba ko nso de 100 million e bre me. Mako. Enti chefe madam fidie de mi hidu wa mi mfin kan mpo na nyame ye bia nkasa. Nyame wa ye bi. Na nso no nyame nka mo ho. Na mo mo na adwuma mo ye no kwedi a mo di no. Nyame muwa na bibia nkoso na akole nso nyame ntumi na ye akole operation ni wie asudue mo chefe na ko mi hidi menka nyame aye bi pa de nyame ase ye da mo nso ase da mo ase pa se mo nso no ntumi di bi fe ba na yin se de akoma pa boa na nyame nam so ye akoma fa de ma ko enim fe nyame nso be sa akola na yawe o nyame aye bi nyame wa ye bi pa eye na no me ba no ye fe me fempo de ne ti nani ne neti no na mfanya de ya mode ye ya mode beto wo senka obia emwa na me niska mako niska pambo mode na da de ne me fende 1 million ne following 3 days no me fanya 50 cedis e na me san sende ye mako na me peska obi we de ndin de ya ade na ka me ko kan nipa ne fo nyamma me ka che nipa nyuro mu na obi afo nyamma me na da moment am yi feska na bompa ye gu so na me de sende mamu no mako wo na ba ko fa me se me mbra me ko no ma me 200 million na ba ko nso mo ofia na ba ko nso de 100 million e bre me mako enti chefe madam fidie de mi hidu wa mi mfin kan mpo na nyame ye bia nkasa nyame wa ye bi na nso no nyame nka mo ho na mo na adwuma mo ye no kwedi a mo di no nyame muwa na bibia nkoso na akole nso nyame ntumi na ye akole operation ni wie asudue mo chefe na ko mi hidi menka nyame aye bi pa de nyame ase ye da mo nso ase da mo ase pa se mo nso no ntumi di bibi fe ba na yin fe de akoma pa boa na nyame nam so ye akoma fa de ma ko enim fe nyame nso be sa akola na yawe o me pacho mame mo bomo ba money numbers no ebiemo emfa emma obi adanse e na wodie no onua enye fedi agro wodie an se ketua bi a wo benya me se 90,000 no aka no ye wodie ye mpani nyina ye pekakra na omonkofa kakra nso so na sebe ye omokọ a just omomre bebre no omanya kakra no e de asoso de ye benya bia ye de ebet send wo mo no mape bia ka ho de nipa be ya e na mako me ma bedwafo ma hwefo no matiefo ye nso ya ye no uyi a bompa ye guso se de onua ne ka ye no ko akoma so de guso nenya gidie se ode ko save obi life no bibia ewu abra bo bia no yankopon enya ne no emfa ema gidie tato a minim se be ye mobile money numbers ne 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 30 14 0245 30 14 62 edi enda so ye Mary aposua ade me pacho me wadanse eji madanse nyina ne se onyankopon se omamu wonhira esen oje ampa e na no ro ya me be ye onyankopon afa so ehira me amana boroso kakra bi na me de ba yo na so onyankopon de odi ama no e millions isi me da wo Ghana a edru mo so adoya me ye nti onyankopon so ma obi aye madoye kesi a wo bo me dan ne so che be free entu ahwe we kire ye se Bible se omamu wonhira chen oje na e ampa enti anuanom a mo Akoma mu nsem na muti akoma mu nsem badansie ni mede we hye obi enkwan se obi eba na sie hia moama na mayem popo yeti
ema ye ntwentwen ye na ase ye mfa ahokeka de wo biara kakra biara wo biara no fa beboa na kakra bi na me de boa yo na eso Nyankopɔn ama me pem ti we ni madanse nyame nhyira koma mu nsɛm atiefo ahwɛfo ma akosi ne na bedwafo nyame nhyira mo bebre ontomo kwanamu o amani nhyira ne mo so ma mo akoma pa nipa ba mo de gyi wo mo na yeso so na enu so nti yeso ye fa so na yeso ye nya ye mboa nyame nhyira mo bebre na omamu wo nhyira ekyɛn ogye ampa nyame nhyira mo ma bye. Okay, bye. Oseboame boame eradi Yesue. Miyawo moa. Say dear miyawo moa. Dr. Maninya de. Odi answer me mama. Boame boame eradi Yesue. Miyawo moa. Say dear miyawo moa. Just yeah. Imento aso. We no so me say. Boame eradi Yesue. Miyawo moa sese ye miyawo moa ye hia ne moa nti ye hia firi wo bibia ho se wa moa ye ya asemato ye nti sese de ye hia wo bia moa esu ne yesu ye ni abere papa fi se ya anya ne ntentem a de besie ne ye papa nti se de ne papa kan ne no an nti sese ye hia wo bia moa efiri wo ho o kakra ne ye hia wo nti obi wo hosi esua yeslo ketu bi ani 50 pesos kra me de ketu bi ani nkete na yesa kakra eno na ye die no sa nkete na sa nya 1.8 billion de ma kakra no a nkete no yeslo ye hia nkete no nyina ye hia nti yeslo fa wo de bra na bra beboa ye na sese die se de ye ne Priscilla aka bom little Priscilla ye ne papa ka sa ye no na o ka se nani no still de ye no na che se ahomte o ye ba tan de a sorry I see it se hawo nti yesro boaye ma ko numbers ni 0599 0599 0599 0599 305 and 0245 0245 3014 0245 3014 dino eye Mary akosua ade nyame enhyira se waboa na wokoso a eboa mese dia ka na 90,000 no wodi emi enya ni nyina ye mpeni nyina akora wodi kakra bi ebenya sade asoso no wono mkwa a na dia ka no akoye ketua bi ede ama wono doc Marco memo heavy ya erade ne eboafo wa di de ya to ma di yo DJ what dog yeah DJ Dr. Groofy look at me show you customize salary ya customize ni brand what okay mama kush eno be say mama kush mama kush yo Marco, ye chia no atiefo. Ese wa drogro fan de waton a ma shoto. Ese de. Me nam kra ne e Marco, ese de enkran ye fom. No kra. Edupa ne ye fom papa. Na nam se adru no ye ba ye ne kan no krenti Marco enne adru ensofo. Ensofo. Eti na ye beka wo ho na onsa no na ye otititi. Last week ye bekan. Obi se ye nsan repeat na de ka ye nyina ono ho asem ne ye ka no o se ye boda kutia da bi ma wo kutia sister o se doc ready e kebeka se kutia ra boda mu ka ye nyina na me koto bottle ba ko a me nom ye no se ma ko ma ho se adupa e wo wiase di number no ne ye nhyen komo no se 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco se hu se wonsa eno nan ayetitiriti a me se men fan shananse efise obegya no no de wager stroke na pressure Marco me kasa 10 minutes mama no nsi ne stroke akum enipa num wasase we so efise 3 minutes 1 minute bia no stroke ekum nipa baako ti yanu grofa magedro no se de be ya ebeyi yisra de wa afiri mu na enkofa ohaw bia emre yen efise ye ya reboni a ekunye boko
ekuye silent killers anhwe yi a edi ohaw kese bebreye enti da bia ya na mebuse ye ho ti sei ye koba ni etwe kakakrakra na edi twe ho kra na tesen ne stroke beka ya to dem mako ebidro no waye mobo woje ho a enye enso mi sisa ya re ye betimi asia no kwan eye preventable ye no go from ajedro no se de be ya bibia be kama enye sa obekọ hospital dakro doctor beka kire wo se ade bi wo me fredi sodium ekosoro intimate ni nchiri biem o cholesterol level kosoro enam manwi biem meni anwa biem o sugar level kosoro intimate ni asichire biem eyesa na de yare kese na breo na de bia ya meka se katete no na kedon se stroke ayi obia na ka papa panyini bia obo ne bre wie enu nti ne efre na sikafo yare ena de ani ehu ahiafo age yare ya fa ena 18 12 pressure enu go from ajeduro no se de be ya edi ohawe nyina beko efrise enipa enya stroke no emu 80% edi free pressure ena eko pressure sa na di ko stroke de bia me ba me kase yeyi enipa edubia si ho a emu 9 ense obutitriti na sa enipa 9 no emu mienu benya stroke ema mu mienu anya pressure ma ko enhwehwemu kire se mienu de benya stroke ma ko on survive obeko obewu mienu de benya pressure no ba ko de pressure sa obeko entine efie bia pressure boom yenu go from ajedro no se de be ya be ma bibia aye kama efise ene ewiase na asesa yenu ane die asesa saa ne nante no ma ye home etwe hu ahie asesa tie no go from ajedro na moa enyi srade free ni peduanum na me gina brand na obusa doctor bia se de na kofa pressure stroke heart attack ba de doctor bia be ka kire wo se ya na srade asisi wontiridum entire efen actually ni kwan se bibia fam e kan from no efen oxygen oni peduan ayawie enwani no efen nutrients oni peduan asoni nuane so no de afra moja no e de ekom efri akomam ekoni peduan se de be ya mu anyini kama na waguo fine no nyame anyi wadom na srade kodi dantini mu a na ma moja na edi afrusane afie ntimi nko speed no koboko enti ato ne dini low density lipoprotein enti wasi e check o doctor check wa ebia na ka wose wonya 128 no obe check o nene enam 200 180 efisa akoma no waja de oye bia san de ahoden foforo na aka no epia moja do se de be ya moja ebeko enu nti yes wonya hypertension ma ko e problem bo bia so bia betimi anya se de make no stroke e ben ye chen yatade ye hye yenu go from ajedro no se de be ya ebeboa ayi srade ya free dipaduanum utie radio no a je number no efisi TV radio number ne daso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 emoja ne koboko no akomane de ahoden fufuro epia moja no ti se die emoja no emu besi ana entrinu besi efise epia no cholesterol no nya gaidi amon no nya edi enti ebebodompem aka atara efese wuntiri no na afei moja no kura ntimi mfuru nkoyie ebasa inframanu efen oxygen no ntimi nu wadwene mu ntam enti yesa wadwene na start na ewu enti obehu adwene no entiri na konete wadwene ka wano no ewu pe wano bechia wonsa beda ho wonan obi ho wotia efom asi watia fom on tehwe ni side edjojo wo ya nyama stroke no nyame anye wadom ne ntiri ni pipe edi wo neba misro yesi achie ni muye eche abebo nyina wo sa hawo mu a wanya stroke ana se wo pressure no fa go fan wo do no na mu anyi srade free ntiri num se de be ya baba bibia aye kama se de meka nyame anye wadom ne pai na wanya stroke pe why bed na mo abusuafo wan kasa no kra wani nye wo ho misro stroke no ebenyen enu wo fa majedro no se de be ya bibia be kama je number no che obi abenya edro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma grow from ajedro ya di ya kasi ekoko eni adro e fere xylem ena afra ye grow fan no uba ya clinical xylem enu ne di manage stroke patients yesi ye ntwen ma onya stroke no ye ntwen ma onya pressure no ye di afra grow fan ajedro no enti wonum ya bo se bibia ye adwuma kama
numgrofo magedro na bibia enye kama ya no magedro die na chese woni su briwa so numgrofo magedro no uye adwuma uja ho uye adwuma wa wiaso numgrofo magedro ni se de be ya bibia be fine wo ho na so akoma ebo pari numgrofo magedro no honam nyina ya oya oto ase atwetwe waposo no waposo ya oya numgrofo magedro no no obi se dru na dru wontimi na eni wo numgrofo magedro no oto ho a isi nyane no numgrofo magedro na bibia enye fine yedua ma no menstrual disorders yetim so amosore e ka mo ho e friend enamoso ne nya award na yato yedin Dr. Mensis emfie du na Mensis ma ya numgrofo magedro no emfie num woni te wo yeden numgrofo magedro no obi de ba tot obi de ba entwa obi de ba yaw numgrofo magedro no ene bibia e be free ho Mensis ba ya infections bia ni ho empompo bobo na pa ya misre numgrofo magedro no udware wie na de afi dwo hu a no numgrofo magedro no saa na wo ho no watenka ate akwa numgrofo magedro no we na bebu bo so obi se eno ni yari ya bobo so nyina na se ye de uye ewu numgrofo magedro se de ba bibia ba kama na wo wiase no watenka ate ayira ene na wo ya hwra de ginamba no na yenche obi abenya aduro ni bi ato efise emre no ayebre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya na manfo se me nka kumase baabi ebenya biato Ashanti region ha de baabi obefa bia free kumase fane boase ne kononwo baabi say a pharmacy shop herbal shop chemical shop ya kasa so wa cars kra eton aduro no nti Ashanti region ha de car no efese aduro no enye na wa ha nyama so won kran mu a ko kan shi drug lane case work herbal tinatek na naboache angel repass obenya grofani biato wo ashama yako Equus pharmacy house of drugs midama obenya grofa magedro no kasofo nyina ko dependable e datus opposite na trap of Judah e wo Kumasi station wo old market wa tamafo ko na naboache na Little George wo sprinters ako Escal Heba obenya grofa magedro no amasama na Heba post office opposite na Heba wadro no eba udu ho abasam e wo obenya bi asama kasafo nyina ko amen obenya grofa magedro no wo so huma ko NS pharmacy achim odan obenya bi wo Chumasi drugstore adrosfo do fo nyina ko odan kwan no obenya grofa magedro no wo kufo bi am store ko Gapsin pharmacy obenya grofa magedro no ensawam ko na naboache na bia na naboache wo bia no obenya grofa magedro no enkoko fo ko hillside ana anti Akoma obenya grofa magedro no sana wo sunwan ko kapeba muze ana green light takwa na ko owase wo abibido fi obenya bi saa na takwa de fo ko mensa obenya grofa magedro no wo keep ko so akoboachi ansa ana pena ene wini ba udu na obisa Awurade drugstore obenya grofa magedro no ene udu wa 1000 pharmacy na Obroni pharmacy obenya bi tamalefo ko PK Gombila obenya grofa magedro no bi ato yenya kasa so wo kasa ene na ma eto aduro no mesew aduro no eho ayeden tu ko ne siwa 10 na benya no ato 5 na benya no ato se de be ya beba no ne bi asan aba nyame kan bibia ho dasene ye be san be hia gi number no ne ye sore so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ya sire grow fine magedro no if you say grow fine makes you grow fine nyame enshawo Dr. Grofine ene etene nka no edu papa ena eton ne ho nti bomodi a se won so benya Grofine ne bi ato ye twa ye ho abanansa ne be twa ye ho no ma memfa Prisla mobile money numbers no ensan to dwabiem na ye twa ye ho emra ye 0599 305 202 0599 305 202 and 0245 30 1462 0245 301462 edi ebeba eye mere akosua ade Akoma FM me pacha bon fa ni picture ne to so ma ye ne hwehwe no wai obi a wonim ne bia wa mo aye asa me kai o se ni ti wa ye no wei me ka se we ya wo se beboa papa mu nyina apa tintin kase fo ni bia papa wo de giade
wojira so wo hwe ni chain Susie free hin abae bache me fi ashama katamanso okay enti ashama fo mu okrom sa ashama fo wo krom dia ne muti member ba ko na tie adwaso ye na wono ene ye ne begoro ene agoro na nya agoketwa ye besa papa sabia wonum sabia no na wo so de aguda akwa muti ashama fo wo krom na nkrafo wo krom dia ene na Susie songo mpacho me baya me nkita no bone masem nyina ne se ba CCS ni na me hia man bi ye freno kwabna smile akolache mountains obusumase ntimi hia no na odi a person to many ntu odi person to many sata nam so me fin kan ha ko ye krom ho a me ni me ban papa ye ja aware nti be 3 months no odi penasa me to many na me ka che ni se ni program de ban ni nti me nsan pe program fufuru bia biom na suo wate na sinti obeto no bu no atwen se eyeye ya na yatena nti egusua na satam ya kan fie de na wi na ka court de no si obetwen nti obetwen no egusua na ye femi se oye we me ni ye start say ye 90 nti ni ru na me bisa ni se adwuma ben na oye osima oton cars na car business na be senti se so kotugo kofa jinstra ne ade betuma kofodu afu ana mi so okay ani se ye se wa uye adwuma first na wa share se no nche se ewiye no nti ye san start a ebeye afa ye gusu sa afa ni me be sha asem na ka che no entisa na afa so so obetu kwa ka tuma ka che entisa se okofa ni ama awo togo betuma nkofo entisa abrochi ni so na o se aka 2 months pe na okwa abrochi ni 1 year me hushi ahuchi ni ma na no me kokan se papa pedwuma biye wo se waton cars dade a hu na fufo na mo car business na nka mo ma car na nka de madina ye hon madina ye hon ye benya na ebedi ni ye de besa ye hu yare me kan o se me by lock na onu preso obekọ na me twene san nti tie fika no beka ebin ka no beka nti enu nkoda nche na me fa me ho adwen se emboa me nti metwe me ho afim nti ehonu mu na me ba no awa ijai ska mu twama no odi se me se me mepe dan wa akra na me fa me akola no me to school mu akra nti me fi ho ba no ma adwen se me ijai because asetena nya de a ebeboa me nti me ba no mistake am ye no se no na kofa me nyama no fi mountains in the bar baby I may ban wakataman so into be who baby I know one until one no ban no ko and one no ban no ko into that come ko all night na no akwanchire bi bai and I soften say men friend in brand no onye ehwa demand e fa na kwantu mu into oban wan kobium me fa kwan bia so because na me pese be man be me ban papa that say scan of the man me dey hide down of fufuru ni metim into me fa kwan bia so sanko obeko wanko ana yewo ho 2 years no on ejuma me so me ejuma na ye ho chire na me decide say debi me wo me ba no papa no na me si nkrofo nyama me ya adi ene me sanko me business na me start say me si nkrofo nyama ana me de hwe me ho me ba di bi crash on so nti anu mu na da ku ya TV no ana ohun sa akwentio advert bi e wo TV no so ana so obey follow up no ba ha na obey follow up no be register no mo sister obey ya ye fe ni say visa no bibia ni company na be ya no but medicals ni ne keka ho wankasa na obey nto no be ye nto ba ye no afi okan fuma nkrofo say company bi hia nkrofo medicine fo ni ade akwa abrochi nti no ogusu ye na ono ne de no wa ye 2 years obi ankoyo nankasa na oba first no onkoye odi takradefo ye fense sunyanefo kekosufo nyina hyem omumu ba akokra ankoye na me ka chense papa adwuma we no emboaye nti jai na nkanfo mo obi se adwuma bi se wo ho biom wanti na kokanfo ma na nafofo bi o number 2 na nipa ba ko bi o 75 million nipa minimum 150 million me kwampo na minimum ho hwe that was Sunday my ready say me kwa sorry no friend say na on the few 3 days
nti fo be frɛ me an say me nan fofo no de na ba police station komo ma me ma wo aha na promote say pacho nya me within the same pacho me di abenecha me ba mecha donko osi witiri sam okuya no obi de jijine bagro sa na no de jijine agro friend no mecha free na bai amba cho me free kunu ma francho okay awie asembe na ode be ma jai awie de boko me ne abrantie bi na awo e frɛ no ejaku na me ne na enam madam bi so ewo ye mantemu ayete woni ni kunu ena no omuni ma abrantie ena miso omuni me ni omunyina na ti mantemu na omu ye se be ma ne si wo po ba ne na tena 87.9 na waware no enti omu di to manim ti omu di to manim na mbusa o ne se omuni ma abrantie ni pa na wo ye ni papa na mba omu ka se ai namsa mwaka misumini nseme ni mune te mantamu ntino munti mi mami ni pa menka on fami obaba bete obabe jami mu ena meti ase na meni abranti etewo na ebe 6 months echi ena mbefa anyinsen na mbefa anyinsen na mede tu nanim no kan se wati enti bese 3 months echi no menene te kama 3 months echi na afede o cha ase se wo da ni subendi atete me ebiti sai ma me pa cho 3 months echi no odi me ka ya no 3 months echi no okaje me se enkebe ya memiense nyinsen na bonya ahoboa sesi ase nka yenwo aha na brepemu no ana me se o nyinsen na nya ba awie me so mintimi enkwose minim de ebekwa akoto me na akra nso oba minim de oba be ye na saasi wi so timi nsen minye bi mpoda entimi kan wo se wate ene ye de tete wa eti ahyase ne de ne wo ye ebe 3 months echi na afedie wo sha ase se wo tete me afedie efa skasemu chop money semu hospital komu na jese ayati eti wo mfime eti mua na me de tete wa mame me mame mu nyina bekan bi ankosi adana me so nya dan so mo bekan bi se menya anyinsan wi enti ne nipa no so obe fa me no na menyem eti ono na me ne na anyem ti no wonya de wonti nani no hwe me na so one me ntena ena mo kan ti de tete wa na afedie meta mo beso ye eda no kura na ade be chiama ma wo no me ko fie o se me ko peska me ko ye ne fie wa no kura wo de o no ti ne fie ne wo me ko yo ka je me se woni sika ni binti se me ma nkwa ti o de be ye me no wo bebu mi amada na ma awo kamia mama wo force enti fie wa no ne ba ne patapata ya na ja me ye enti na de chinye ahomachia na awo ka me na ye de me ko ye na me ko wo ye friend no ko nim sanya no kole enti no me wo wie ye e na me ma me friend se ma wo enti wo mra me yime ene wo tena wa atwentwen so ase me ma me ene emfa me mla eti minim se wo me ni ska so amani ska wo de minyini minim ena wo de bae no de ba be yime e free hospital ho ye du kwan mu kura na ye de me ba fie no ka je me se driver ni ne de me ba fie a wontwia ne ka ti kwan mu ene oyi mi si ye me ne me ba ketwa ene ye bae na driver ni tu ni ka kwan okoji ni sika no koi ti me de tete wa afedie ahyase chop money bank kakla ebe se busumi mienu na afedie chop money na ma me friend so a onfi me aso me nante kwa wa na aye ntokwa eti da ko na me yese da bi mekọ ho ti me ko ye na mkoto so oba afoforo ewo ho eti me koto so na msa na obi amenu na ti amema wo no ena wo sentimi akwakofo oba afoforo wa bla me kura so me ti wa umle miska ti onya ho ade me ba cho da bi umle miska kwa mfa ni dia watini afọ oba afoforo na me fra wa wusu ni sika na nya na oba afoforo so eti ha no no de wunya sika mfa ma no
ɛna meka ne senti meka na ya akasa ɛna ɔtene ne nsa ɛna ɔbɔɔ me ɛna mka sɛ wa mami sika ne bidi amenko ɛna ya akasa na ɔtene ne nsa bɔɔ me ɛma me ba no krampo enko ɔya afiri machi asane atɔfom ɛna ɔmo patapata ya na me ye eti ɔbɔɔ m'ani so ne na ye me ya ɛna ma me di ebodua eti mi bodua me pacho mi bodua ne sɛ me ne na wo mami sika ona wo nhwɛ me watimi akɔfo ɔba afoforo so awo eti sɛ oyi sika de mo ɔba na ɛna me di bodua no oyi sika no bo ɔba no a de na enya no de mo ɔba no so won fa ni di a na me di bodua sɛ nsuo bɛ na afrɛ ya nsuo na weyɛ bi nsuo weyɛ bi ndi gata na ɛda kwan ne ho ho de wo ba abɔtra ye wa akoma efeme ne mu me pa cha antoana me de boy ama se vortic na de boy no meba twame na yemre duabɔ no a obɔ bɛma no ɛso yɛnkɔ ama okay family dwam kakra ne yemre okay ye ko dwa so na ne se de nsuo na hyase yi ne tene de ntontom no so wo ma stubborn papa eno ti ba bia wo bia mekanfo diamond insecticide spray ene coil e de amount e ba ne se ntontom ne ntefre no mo ne sakasaka no wo mo di wani pa wo kitchen ho bedroom ho ne ade ne obi ho no ma ne mese ne wardrobe mo bia mu ane se ntefre ehia no bo mo den se won sabeka diamond ne binam se ne de no enko a any spray ene coil agana fododo no agye na wonim asamde wo mo kra de se mo amuto atonom diamond insecticide coil no de ehyemu maako edumienu de wodwa so nyina no ewo mu 10 we nkwa de wo mu 12 a chese wo ton wanfa so no be kosoro papa bo madi asa obenya spray ni coil ni be wuto atone amansan kan de afa so yehwe beto bi ne de akogu ya fie mu na entontom ene mo ahodo no a wonum ha ya dwene ewo fie no de etu wonum asem head office no ewo nkran ene etudu ba bia Ecobank wono a okanshi head office makola so wo be hu wonum krabata ne bi ewo hom 0592185548 0592185548 yakona na ye bi hom ye pem so ko nuabo ne ade de na kyerse da ne sebo a ye be ko na na ho pa ne akoda de nua hodo no eno nti bomoden se won so obi de agyew ana sa wo de agye obi na ate afa so a wo de wani be kyerem e wona na ye bi nkyɛn ufra chichi na ebe ne wo se nuabo de aba mo no mu bebrebe ni nti no e de free accommodation wo de agu akwam sa wo de wo ba sa ufra chichi na eba benya ba bi adam na hohom mu adwuma no wa ye de ama wo a wo gye wato wa hwew ama ho ato ansa na na discharge se kofiem sa wo tu kwan na wo ye nkrata samu a dia ko na na ye bi nche no hwehwem efama afa spiritual marriage awade no akwa agu akotu agu akotre agu wo kan ne ma enkwada na wo mo nyina wo bia nko ne papa mesrawo ahohom no wo mo ditia wo yakona na ye bi nche spiritual problems ne ade ne nyina no obehwe no aso ano e de ama wo firi nkran na e ba ahya no so se obesi dwosom na wa fa fijase ka udura fijase pe e yagona saman ka na abefro no asim e wona na ye bi junction 0243134535 0243134535 Honamu yadia no yekosa ewo health alert clinic womo ena fra senko a womo je abasobode se ulcer yemkro womo enuro ye bibidrom ene organic product ye di etu ase afed wanya bad cholesterol typhoid prostate insensemo de ane honamu wotewa na ehu dwa no ene ye ne ebu obi ba yesu ahonom etu tifie na ate se heat bi woni padua mu a yade bi ene ebo nka ye bomoden akọ na health alert for hwenso ano mansa na obi di ba ye besusum wonamu romu na wote heat no so ade nyina no yade bi se so na kyerese dada no e de kyerɛ wo body pains ahototo ni ade nka se na emu hwe ni nyina wo de kɔ health alert wo mo machines akɛse a wo mo de hwehwɛ yade kyerɛ kwan e de nuro etu ase madina ka so apokua se ashama ene takrade enkurabata no ahyeta e wo saa miaye yi 0242518893 0242518893 ene fie bia bewura mu bia Bell Park toilet rolls, tissues, kitchen towels, and obi use adentia papa. Woto ba kwa etepa eda moton toilet roll say moto. Wo show ma hu sampa toilet roll we die dan so a eda so kura efiri afoforo hom. Eti ba mode na wonsa enka de no kwa na betimi de siesie ho a entete enka ba biem. Afa so kura no wo pe packet tissues ade ba pe wani mu entete nkwa ni mu a eno ane Bell Park de kitchen towel no so ade shedi ho adanse papa nam se ya de si dining table no so nkanka na kitchen ho wo di si wo epepe ngoni anwane nkwane ne ade no a uwi a wasade wade no nsuom kama
wasa chimu e de apepa biem 0551 144400 0551 144400 ene obi a repair aba emema no so mo penis no repairer no wo hopa e twan wo se wo de aye kete egu ani mu asem ene e be ma wo gire hotasi na enso wo shop no wa kwa 5 years die bi na de asan wa na mu a bomoden akọ penis repairer ho na wo size no ya de nti na atwen kom enyirima kama na mema eni mu wo de no so de nka size ne ye kama pa na enso emu omre e na so ma me na boa me sro ne nyina ne doctor ba ye e mema dodo no agya ka e ma wo de doctor behwe no asiesie fine yinsa ne betom abegina ama wani awo wa ye den dia ma ho ma ne mema nyina mo nan enko ni what scientific clinic and diagnostic services e ho de wo musua de da bia wo musua de scientists ekukudam ne gu wonti adesua ne de wo musua de pa de fa ya de ne na yaresa ho wo ma kra emfidie nyansafo badwemba so de ba wo mo ede hwe ya de pa na chese wo ma ye ntam aso no lab ne scan nyina wo mo ye bi e wo ho enkran ye be hu doctor ye kira kwan anase na so ye ne kira kwan e wo circle photo ramadan no mo a e bengal filling station ene Ernest chemist ene die nimhwe kuma se ye hwehwe ni what scientific clinic and diagnostic services kira kwan e wa tonsu Monaco junction woni adansi rural bank no ene di nhwani mum 0279087687 0279087687 waba bia wo kwa wo so ento Eve labor pad nam se no ne beboa wo abo ho ban awo na chi infections bia enyew Wow, say Madodo Nano, I want to na no tanya infections, one part the papa and fancy see one ebe how pa. Eti Eve labor pad no eguma who do me no one more Eve plus and a fay Eve normal. Nina a year at the mawu or bad time for from 100% organic a bonus so at the form. And until to talk I want so near man one dear party I would to near mono your friend Eve labor pad 0550 000990 0550 000990 Rocker Clinic Limited Pakum capsules every woman kache abo mema emenemu mbre ye no ne ade ni nyina eto ase kama ene mema dodo no awo so pa wo sonso a wo mutimi kuma abo ne ade afa emanu na candida no de pu amacha se pampan bia begina himfie ho enkekaye no ne ade okwa fichira enkoye ni nyina wo bia ase Genicure 442 formation no a ena wo ade eto ase Ven capsules so abo pa ema prostrate nsam mema ne de aswa no woni egu nsuo ntentem enso no numbi ama ne wo bia nya yaresa medfagen capsules mra ne no aya brewa ene akokora ekọ jogging eno nti abrewa ne akokora ekọ jogging sa no dia ene abrante entra ho ema hututuo enye wo nka dem wo ye kuani dwadini anasa wo ye mesi ni brechani wo bedru fie no abrepe medfagen capsules wo beti bi no amemene no are ne fine ade be chena chese wo gina wona so arthritis nyina edrei ena ade to ase 0244183230 0244183230 infections pa ya na ache woni pa so no obi on ma fibia o treat infections wo ba bi on ma ha bosu bi obekọ hospital na yakwa won empane wo mu anasa hemfie wo no eniema bi na free ho na wa resi wo mu anasa ba base ya wotimi fon kura ba bi on infections ka no a wo so no say nyanga ena me de edro ebro no aye Zahara mixture ene ni G capsules wo yo bi infections ache wo so amansa wa abegu ba no ho anasa wo ba ma no ho a ya no obomaden ama wonsa akenro bi eye topa ye ni nsuo wo de topa ye no a na be memini nsuo no ebetu ase kura gono ede syphilis ni nyina etu ase ede amam ya cha ne nso se formation no eye tutu anopa ne mienu anwumere mienu eye nsuo no a na ade nom afa be mama onsanka Zahara man capsules na me maye enimom hindi eba mesha malaria typhoid and diabetes drei ana edi etu ase 0248569335 0248569335 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Dr. Grace Boadum wasi yankwatie dro no emra no eno ane hahan etu ano de haban pa de se anase ye de esa yade de tu yade ase de eno ane Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services one masua de wonim de papa na nanom ma omo bi na doctor na so afiasua de aka hom eno nti eba de se bibido ya de sa manga na mu de ba bia befa bia obi ase Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services 0543 320030 0543 320030 Mommy. Yes, papa manyame ensha papa haya Akoma 87.9 FM Akoma Nsem jumedie no anu aso egusu amutie no
Sabre menkoma bedwafo na mema won makwaba Pastor Julius Naba memo akwaba Amejoso na nekria koko mema wo akwaba okay na nayre memo akwaba yeah na mommy okay wati abedwafo ni nyina enka Pastor Julius minika mo ba money number ai yenye hodwuma okay Priscilla mobile money numbers no ma mensan mobo enfama mo ebiem 0599 305 202 0599 305 and 0245 30 0245 32 we are finish hard we are finishing hard because this week dear said yet biano yet be kwa wi yansa chinachi ye de bibia akona wi ye and said yenya biano ye de aso mo so na fe ya homeso kakra na echire ntino eno no nti de wo biano enne ochina ne ya wada ubetumi de aba efri ho a ye wi Pastor Julius ma me da se e che tie fo nyina I think say we very simple yenu abe ma no on say ya nam tatu nkrofo no fo say odi wasem asem no nipa ne de ba na ye frɛ wa na wafa obeye wankasa ho adom e wa bra wo fa no waka wasem ye ha yanyi obi asem ni until said ye bo ne charge na said ye abeka ho asem no ane ye beka sansan ye ho say de no kan na ye no kore anana ya toro enti yenu abe ma ye frɛ no ye frɛ na no dum no phone ama me kura me ba mu ka kyen so on fa na emoaye na akire ne ya tese wa fa ono so kan say yewe ne be hia wo ho but on say generally so hwe case ni na me ye sure say said ye tie bia no enye kwan ya sese wo de yenu aba na fa so no because uno wenya wa man ye ane but ono na tie entie ne ye tetete he said yo ye mu bia nya asama say obi sign ama yama obi de ye nyina ye wa konya se betumi ayesa because ye ebusu ne we nua we yadamfo na emum se me ma obi la me jiu din tina na otiente na mama obi no eno nkyere se odi ho na no wadwane a wadwin a wode ko ensen mama Ghana titru ye mu bebre wo sa sunu obi do because you do ko cells until say the evidence and I say ade a ye je won be ban sa na ye jao ana odofu bia volunteers kwame million no ene ma obil now dey ochina de ko de mo hwe nkofa wa de bra na o mimi beli wu wie ya na wo dimirika ko wa bra wonim se ye wuwa ya hwe film ho because that is the implication say ye nyamba na say ye nipa no nyamba na bela ye pena wo eti wu dwane no wonim sa asem wo di wu dwane say mi mom ne ye mfa me nkosi wo na no ana sa den say na pese wo kire and so that I hate na pese me na me tuni pa bebre fo mo bi nya papa ma mfa mo ne ntwe nka unu akodi bo na na mpratwe na mo twe ena wonya asem ena odo nti wakogina ama wi ye no sebisi eka kwa de enzo hie ma enti branin so shiri hwemu so ma acha wo mewro ye ma muso miensa ye be na wo hedi na sasa elinti na wu dwane no enti wu dwane wo besa tra Ghana biem na wo betra Ghana biem a do you sure say ye hu akira kwa biem na ye nti biem na sikara shim. It is not possible. So that is the worst intentions I will be so the actors are. Enti mesre ye nua be ma no oso so chana obeba wo mo mo ni yeshia obi eni ha so be say ni image na so be say ni bibi whatever our person can we are here we will listen to him na be say dey here to be na dey ato ye nua ba ye nyini ni until so no be kan nsama me hu say na ye nua ba na kan oboa nto no so mra na no kura bi o mi o mra meka obeka we then we know what to say about it. Na atumi aboa ye nyina na aboa no ankasa so I know ebeye no more good than bad ese obeba nti o momode no omra na ye nhia ba me da ase na na kwe Akoma FM 87.9 ne se obi se brabe sign mami uni makenkan nti se ye se brabe sign mami ya na uni makenkan chira o minima kenkan yo mesro kenkan chira me sa wo hwe so na wani so enye enu ana ada no wan fa wo space ankwa me pa cho mo kenkan chire me ade na me de me nsa e sha ase no metumi ana se me ntumi sa ade ne ye mistake wo hu bebre obi wo ha wo ji bibia enu anu no de ahye na ade mo kenkan ada ho ase me bo so bo man hwe mu mpo wan hwe mu no wo ko yi wa no wo himfa
wan hwemu no ko yi wa no wo hemfa enti e hokra no mi nua ba me hunu se e ho no oboa onka no kura bi nkyere yei because no that time bi ekokoso ade na ye de yakoso enti saa ne o mani nyina ya ade sua esese nipa bi ye de yesua na emom me ba bia ma twen bebre amenko papa no su nyina ne se o se wo beba o se wo beba ne de obi ka se wo beba ko se ma ko wo fra ni nyina no o se meba first one wan kire meba second one o se meba wakasa obeba nti obi kasa obeba dia na chese ne wo no eye bebre e bi kura na obai na epia no ma ne ye enoma bia oya obi nti ase nti so obeba dia e kwan da ho ye nsai ni bibia ye hwehwe no obai na de bai se wonhu no 3 months ni ye nti wo nkyeremu dia ye twen no ya tamu chuku ye tiefu onua tv facebook youtube ye nyina ye twen no na dia wo ho no ye dia to de da na wa maso dia natural say obete bobole bobo ntinu betutu free so na ni bia ya se ho evangelist mami yetu atiefo fo kakra bi se bila ye sign e de ma obi bill misra wa se oye bubusu ani mpa odu hu ko jima adwene ho yi me sofu panyi bi nya asem saa na danfo abruchire no sense me offer bi damti ko beli no man o beli no ho me so free ko dem 2 years Kumasi prison se no boy ni dwane ye and Kumasi asofo kan bo mu ko plead court yi ni se o man 1 month on fan ko we no tie mu anya me ye na dum nkokko ho baby ni e kwa do ano okko yire akoi dini ma police nkokko dini bedu ansa na me so free opia free prison no other prison 2 years Kumasi prison no other prison 2 years because not ta ko Korea dimi se wokọ adam jira so dem se wo twam se minua na wo kokọ akra me was it here makose mi o bila ye beli nipa o kwa de mpra twen ana wo se wo ko jira nko be me vali to me me ma kan kire se wo ye minua wo ye hwan na ko nya presi asem ni asem no be na dwene ho wo twi du nyani ka mu kodu so no enti e be straight here for mama am say ye nua ba dia all kan ye no kura dia presi for na ambo no okay so ti frɛ obia be ka kire say braba team nya no kure me nyini the police service will never do that ye be kenkan kire we no u be beli no say no wom odwane a wo kanie adede bia so de beba no babe ni akenkan che post ni bia no be mi say on ka hwe nkyerɛ because oba afanse ti ma na so ti no kura ni ho okay o do no ena ane ne tie what mi akova ni furu abusuafo wo wa za abusuafo agiskadi e ko aso ni ho o se ka tem se mi no apa oni ho enti no adende de abande wo no a anchedi open mo jare do ena ahwanhwan de ensu afrem na so so beba homra ye twen na naire mama so beba enti wo de yemfa ne se ye twen no na so mama bibi twetwema so kakra se de otimi ko bu abusuafo a otimi ko gina mu so oni hoyi de me da mama da bro ne na ye na business o e ya de a obi o mo ye na we na pascala na e me se o de awo na ni no wadwane ye ena ne ho hyehye na me mama oba no ama na ni nso anda ho fi se wo se wo kunu dadai na se bi o ma oska kakra o de ko han dan no wasa akọfa wo mpena no ama mpena na betena wo so sesen emu no wa betena ma wo ahwe na akosi sese mre na hwe de ha wa akọfa abro no no so de ne ex wife kwa abroche mama ena ono ne nam yi so epe ba bia akwa abroche o sa de ne nam fo nyina agi a ene sikasem ama wo ho abekire wo na wo chini penny mama o se nyame ya admo chino obeba nsem de wasa fresi nsem a wo boro so no nyame ya admo chino so obeba me pese ono ankasa ba no mechire mo se oba ne nsem o te aka nyina anya no credit omra no mechire no kan de ni hu no credit ewo na se ye settle issue na ya settle no mu kotu omoka no ba no so meda se anaire na what say nkan ye nkoda me ni nua bank de nkromo wo Richmond Ebol Center de akuafo nkoni akuafo seminar papa meda se ba ko ene tina fata pa mete form na mehwe FFF pa Richmond say ye ka chete for ne adofo nyina so ocho bibi abusua o se wadaroma o pe seminar ete hunamani eyi sansa free honum e ma already no ani da honum a eye Richmond Herbal Soap a ye frɛ no akuafo seminar me patcho ba bibia bebo awra bia no
enu bi na ma wonsanka samena no ni dwumadi edie ni se etimi hunamani nsansa enti de akura dware no adrodro ne ho saa no mepacho Richmond say fa samena ni bi dware na fa bi srasra so se de be ya ebetu saa ekro na free ho na yi mfifra free ho na pampan na ewo ho no agyaye wo mofra eyam kakarewure no ne saa de o ma ne ha wo mo a Richmond say menka cho say kuafo semina ene de dware nkura ni tirim de bia sasra mu na ayi saa bacteria infections ni nyina no every ho ama ho atowo de pimples age na nim aboso a dark spot tuatua na nim pimple wo ho arbo se ahye na pai wi a saa ensa na esi wonom na watitima emoja aba no entime nko na etuatua honom saa na oride no say no wanim no wanim ye tuntum Richmond semen kancho say dware akuafo semina na fa bi srasra so na nyi wedie no ani emfamfiri ho eno ache no so wo acne no pimples akese ma menka ne say no de efuafu wanim no te say friend say ababa no kakraka eno a enhono mpai ena kampese free ho eno so a enko na ye dindindin hyehyehye wanim ho saa Richmond say akuafo herbal soap ene de etu ase wona ensanini gu o mabodwe saase wo yi ana ye prekesen ho abeka se ko onya yi ana fofora ba wona akre ede do omko achi na wode samira bi ni nyoma white bi wo so de aseke ho saa Richmond se saa nyoma no emwawo akuafo semina ena ye de tu saa akre no ene ensa wo yi ana abegu abodwe ase prekesen no ye de tu ase every honum Richmond se yankancho se akuafo semina no eboa de owo severe menstrual disorders no ondwa nwie fa bi monsum fa huro ne sasa na yase kopem se bosume be so no wonya ne da bosume ne so a wonte hwe wo sisi yade krankra ye bi fi so bo ani sisi achi ntire no eye ne ya papa otrase ntire sorry Richmond se kancho se sa ha no akuafo semina ene adi tu ase edi akuafo semina because ye nananom ede maame no mpa bi bibra ye me ati krokese me nya bidie no ku adwuma no mo ye no wo kranketo mu na asori na wo kɔ na wo basa no na huna mane saa na akuafo nku ne samna ene du akagire mu ma adekye a otimi sori kɔ mu nwuma so ento peridi a ma wonsanka akuafo heba so ofisaridi ohoi yensire ntu kwan wa ensani ni bi abegu to ase se ye one dis na de ba ye se ye mfifre ne awuhuro na de abegu no fa akuafo heba so opini bi bonsom fa huro ne sasasasa ho na emwo na nyinsa na betwetua to ho no emfamfiri ho no na fe emma pampa papa obo ho no ma basa na ne de no show no doso dodo enti enka ewo ho Richmond se enka cho se eye akuafo semina ene ye di sa adwuma ni nyina ye wie ne ye ba akuafo nku ne so a ade ye frɛ ne yawo a ewo ni paduanim sa so okotodwe sa so nsanso a ana waposo wachiri bremo uchepe ujonku wachika se eye wo ya mepacho samina ba friend say enku ba kope ayade tu hunam yawase ewo nkasa ni no mpemu mambepie hunam ani no eye akuafo nku ma wonsanka bi fasrasra so nentu yaw ni nyina se emfamaw na wonso timitire wonam obu okosa na ne kotodwe no alok enso otutoi sasabro esoso so ya maame nom ne ya papa nom wo munan won se etimi hunu ne kotodwe ne saa na ya reddish bi na ode bandage afa ho entimi mmoaw eye akuafo heba so pa na se akuafo nku no eno ne yade tu saa haw na se ntu sori na hoye ya no watibia posansem na de asrasra so ene bandage no de atoso kakra bi won se etu yaw na ewom no afa nu atimi atene wonamu entna ma osisi nyaw ya entna ma won sanso ana so ba ne sasabro enso so no saa Richmond se ya modawro enkancho bibia honam ya atini nipadua mu obo okro da so ya o ma ne nsaso a entime ma bonsa ne san aye dududu osemensa mabasa fa akuafo nku fasrasra so na emoa se de be ya obetimi apagya wonsa akwodi ujuma so obekwadwo mu oba waye boho fa akuafo nku no fasrasra waposo na dade be kire na ho adwofom na akoba bi kwodi uku adwuma masanka akuafo nku uwo redia ho how bia skin diseases bia so a akuafo semina no na yede eboa ama atu ase ede ama wo de tipaye so nkote ne so no ema ne sanka akuafo nku etipaye na be wo so no ani ye gu fom a fa kakrasra so na trase na afi enyo asori na akodu ujuma Richmond se yan kancho se herbal shops bia ye ton bi
chemical shops bia ye to bi ukota krade a wo se oda poje krakra ho onsa ebeka bi me pacho koto bi na emwa rede no na nsiesie nipadua no na rede no apomden kese no entimi embramu me pacho etiefo ne adofo emfre numbers no e wo 0249 186 845 0249 186 845 ana 0546 840 846 0546 840 846 eya Richmond Herbal Center efijase sokore wodi akuafo kun ene ne samana ana abedwa so sede so na Ewura pharmacy shops chemical shop herbal shop bia na eno na wansanka na ntu hu na ya wase na ma redie no so ani enda ho mako ye de besi ase nyame ensha papa nya be free Richmond Herbal Center ena ebaye ama family memory bie atremo sabre nkwara ni school fees no abamo ani abwa bie mo so no ato plans wo calculate emfa quick credit investment se beje besia eho dwom fa short to emergency ni nyina no ma bre ne twa ne kakra kra si hu e wo fom we eno anse number ya me beboi wo bebo agu phone so no afro no se sia wo mi account untwa susu eno an se wo ye Ghana ni na wo gra Ghana card 0596 920833 0596 920833 fresh CA na quick credit investment one emma obesia ehon adwom Ba Herbal Center ese ahyeya one more de my Ghana obi age one mato mo senka se ne no mpemu yade na yare se wo muto ase no eno ane Ba Herbal Center wo mo specialized pa esaso ye expert e ba ne senka se ene no mpe yade ene na yare sapa dia ene ba chemfo one obi ekro afa wanya cancer of the bone ene arthritis a doctor ne se fabra nam sabaso body ene de he afa bia one mo agem wanya kwanhia emakase no ato afre ho ya kira ewo mu a wote se yia ewo baabi a wonya kwanhia no a wonom se fabra wonsa na ehwan anasa kase no emu abu pain kura no a eye Ba Herbal Center afa yade ahodo no se ye stroke gondo e na face kura no adammo odihye no kakran ya te afa so anesa e fam yade etwere yade ni nyina wo mo onuru papa wo mo edito ase mo dasani ede ne hom eno ti ba chemfo anasa chemfo ba se yare wo nyina wo de ba na kache a ebedwa ne se hum ama ni pedua no ade ne hom kuma se atonso agogo ba bi agogo hospital no ewo no e kire ho ape eho ena chese obehu Ba Herbal Center so obehu na kira kwan 0244 988 004 988 004 Kovi organic tiger nut powder mo aduane nye waduro ene de anuane na yediko yeyem no yesan so de fa ho so ho ne yesa ya ho yade ya no tinye bibia keke na wo se wo him ede mani padua no bo mo den se aduane bia wo de bia no enkwan ene koko no besa Kovi organic tiger nut powder wo besa bi ede agum eya tadwe ene ono ma hata ayam etu de fra waduane na wo dia abre bia no na ni padua no e wa hoden atadwe de make en wakasa wonim so mfaso vitamins ahodo bebre ene minerals ena ahyemuma eno tie abomode na wonsa enka de no danchane a anopa bia wo so de ensuo de no asabi na wo de afra na fe wabo ebebo apa ema digestive system no etimi agina ne na so once obi ha wodidi a was manya indigestion ni ade abomode se da ne da wo ba nonom Kovi organic tiger nut powder wo ba na bema bi wo fia ni feelings no akono katia no atia hira ya manente ni binam se eboa pa malibido no ejina ne na so 0505 40 8862 0505 40 8862 ye bedi from Brown and one home sweet cereal lego mix and one obi edi bie wo mo de mo soya beans any wheat na afra and on dia ye anopa koko anopa breakfast no and one home sweet cereal lego mix and one and obi edi fiber and a fe protein ni ade energy ni nyina ebi wom na enam se fiber content no edoso ni ti no wo ta dia ete cholesterol so kura anwa na woni padua mu ehwan so e ma di padua no ede ne ho Poku trading Katia Dr. Mesa Edum PZK we buakwa of
afenso tanoso ena tonso ye bisabi na wonsa encount de Kovi organic tiger nut powder bomaden anasa tie for fanche home sweet cereal lego mix home sweet cereal lego mix from brand for no wo bisa emiaye ya wonsa ebe count de 0546921728 0546921728 afei 3p garlic mixture we garlic nkoa edro one man fansu amfra yamfa nkaja bibini nsa no ahode ewom edosom immune booster papa eboa manipadua no etimi ejina na so na kwatia yade high blood pressure etesom afa fichikromo how ene ya sugar level ni nyina eteso na nsa kase na aburo so mu akoma ji hwehwem bobade ma wonsa enka bidio gunsu a wote ya anaso gunsu tentem wodrom 3p garlic mixture pure naturals ene de aba ejasom 0248928824 0248928824 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Open wallpaper. Edi esiesie wo shop. Wo dem office hwa. Enwa so do ani akyem. Ewa Alaska enchain. Stickers ni nyina obenya bi ewa enchain. Afa di upper blunt curtains, original curtains bar, TV strips light, epoxy chemicals. Any waterproof chemicals nyina sa wo pe ba ko pese eche. Anasa wo tu no dewa no akoton. Alaska Star Enterprise. Kumasi Edum, Mrs. Anoche Plaza, Prudential Bank no enchain hwa. 0554 114878 0554 114878 Dyewood Herbal Hospital. One more energy Dyewood 360 capsules, Dyewood ointment, and a fame Dyewood Herbal mixture. One more dia ba edwashom. When ya 360 capsules ni bi ememena wo sisi yade no ebe to ase kura. Sasa bro no one sisi yade ha June July ni monom. Sa bro bi sasa bro aka no aka no hom. One more den sa wo de hye no be ma Dyewood 360 capsules na etimi eto ase ede amanom. Afei ointment no so adwuma kro no a ene no so eye. Ba bia wote ya no kotodwem wote kakra bia na de asrasra so ya wo ni nyina beto ase ede amam. Eya kabom wo mene to pa ye no na wo de ointment no so esrasra we de no ba bia ya no wona eto ase kra ede amam. Dyewood Herbal mixture ebetu malaria no ase na etumi aboa wo anansa wontimi ni die no wo tacha maso da ho ama odidi abore de ma 0244886437 0244886437 ya sha no so ba pemfo de o ma akwada no fo ene akwada wonyanya mfinhye dumiensa enure nya de se obetimi anom bie yakwaso aka yetie ne ahwefo se Akoma FM fufuo party no wo bia emre bi wasana boso de etoso enan bedidi eye fufuo eye free wuntua ka pre kura ekura imu woni ani fufuo joint so hono fufuo joint e wo kura imu a ana chese ya so nsade afre wo mu a wo mo be bon kwan pia pa ama ya bedi fufuo ahwenam ama ye ni age eno nti no anu apotori wan fabra de bedidi Asokwa Municipal Assembly ni mu wa Akoma 87.9 FM yen ene aye chese ya ye de eba wo so person so ye mu a sa wona ntwie wo wa ponche banche bode wo dwan na pese ode boaye na to so de ni nyina no an se wa fra number yi na empanifo age oso sika so na pese ode boa eno so ekwan eda ho 0246 7660 0246766060 Abuafo Mira range of products, Sankofa natural spices, Panther energy drink, Kovi organic tiger nut powder, Afe floral tissues, Care Life liquid soap and hand moisturizer, Volta Catch, Ghana Traditional Caterers Association, any Obuase Betes. Woman de cry mu Akoma FM Fufu Party yade eba media partners TV3 ena Onua TV. Mommy. Yo, ama nyame ensha papa shaden so ema me Josie fashion ena ama me lace kama asha me de eye program Josie wo Kumase bom so when meet me the sport and edition mo wo wedding wo engagement wo chese wo dinner wear de wo de call adwuma de wo de kwa ye ni nyina no ma Josie empempam ni nyina emfa ema wo kama sa opese Josie pempam oni ema wo emfa wo ne baby awo wo de bomode an efre no e wo 0243 433 465 0243 433-465 Sanso and she's and I am makeups no mama rig kama edia share she's a Kumasi Sports Stadium on Unity Oil no and edi and share ni mo she's and you will be bia and fama kama baby I will be no place order ya bayani de abro friend was 0249 155776 0249 155776 yen try your homra na yen kwa homa so omo person
omo de wa ba se po omo papers ni said na papers ni start ya na o so di family document na wo me bag fabrem na me de koye me kodu hansa na me beti se na scan ye 150 million na okacho mu se 3 months time pe na bibia e ready no mako passport is come de man na wanye birth set wanye akwantu sika no sha omo fe na odi oba etere bia nyanka sa metimi wo ho na course ne ba na wakancho mefre sisi a ebi obeka cho mu so okumanse ebi o ha na mabisa ni na papa wa wo si besi aso da manya me na de bia utwa ntroche nkrofo sa na not you na ye nkrofo no ntini me kwa na nso mo ka chem se scan ye 150 no ma pen sa o hu nya ene ni sa na pawe o mo tete na o mo de na ba na msini ni mu hwe ntini me kwa mi ese se be asendi boma mi mbeli mu efi se scan o je ye mi ni mu hwe ntini wa bontin no si me mfa ne bag na me si nyama no wo mu ne mbre no wo ya finish the day 87.9 ntini de kwa no na ni pa police ni ankasa o be chi ni omuso o mental problem ti another police ni na take over intimacy adi ni me nyanko no ye argument intini omo ka cha ni ani se minti man na was starting police ni no obechi oye case no mental problem was the police station where you dey sir intino odi ni pa ni mental problem the police station o matio so na so dey sinjomu pupo ani ye sa na omo ka cha me kwa enu sa na omo kan intino si adi ni na intimi anti police station Katamansu police station but you am person bia police ni o mental problem bia da shooting police station where you dey na china ku bibi kokosia na ye dey intimi o metro so na pupo tisi jomu a na no na asem foforo na aba mpacho psychiatric hospital e won deserve enye police station intimi ayen sanu na omu ya argument ba ku ni anu hu fa ni se ompini nyane hu fa ni se ompini na papa ba ku nso se de bi o mutimi mani nye case ni intimi bi won na omu si papa ye fensi adi ni se mintim na onkoye papers ni ma enkrofo na mi si mintim de na so papers ni was start ye mo na enkrofo na entiasa mintim na onkoye papers ni mo na mi so mitimi na mu yinu omu yini ba ya ni na adichi na so omu ko commander oba na beka chem so mama ni 2 months say on fanya papers ni nti enu na akatakasa kakra bi ba yentemu na so wati say onu no ye memisi mi pese mi ntunja no no me besisa ni amanu na okojame mu se wa akodi ase papers na se we momo wanye papers na momo 3 months ni ya pen kwan bia so ye hu kwabna ye hu ye fence den we ye hu si adina seven odi ene baby afrefe oba go here mira 87 ways asumjin kan mamika miya makontara na yaw wonu ke ni sa dai na banana obo amsterdam mikan pa obo ko ta so bi awade na oba ko we de mi ke sia so we de obe kan yi we de ye tele system e be ma so we kan wate oba ni hu de be kan ba go sia bro makraw yame ensure papa a champion brofenet in kan 0322498035 0322498036 0322498037 odin baby afrefri wa fa kwata papa ya ba ma to wa ta ma ko fiati no kanku ni aba ma mi ma no to Japan na amoni adwuma na ta bo go fe kwa me ha wait ma me chia papa na me chia na ne bra gwa to no so asenye ba pani ku fiati woni Mr. Apia awo ma ji bro mo hwe odin mi ni aba se de futu na mde ma ye nua ma no binum awade obi akasa awade nya awade ye papa onyakopo gwa bata ni pa ho na kwanya be fo so akwa awade obenya asundie no eno na aka chia me nua ma no binum iti sie nua ma no binum awade ni mo ha mi amane be me ya de ko wo be fa so akwa walewe hwe ensem ya na oka chewo wo kura wo be ka se bia be man so e criminal na awade o sa kwakiri wọ́n náà sá ní ma bá yìí o wọ́n sá kó pẹ́ẹ́dà wọ́n sá kyerẹ́ bẹ́ẹ̀bí àwọn tiẹ̀ náà sá bẹ́ẹ̀ ma ní náà sá bá bẹ́ẹ̀ tẹ́lá bíà ẹ̀mí wọn ní sẹ́ wọn náà wọ́n pura wàdíẹ̀ no so
Oh, interesting, your man. Awadi obiaga sa awadi nem wo kwa awadi a nsi awadi bebo wa na asem wa me da timi ni aba papa di insha papa of akwata and our oten and can 050322498035 udin baby afrefree udin baby afrefree okay mira yam kwen yo yeti ni ya ba no wani be ma no omi ni madwuma o moye dada enti no na sama wo kan bia no ni mu hu bi de ma ni nyina woni mu bi anke tiere no ka be ma no be fere na busia fa mo ma bebele no eni ti no fere ma ne bae enti na sama o kan ne ka me frank am pam ni firi wo no okay ono so dia no o se ka ono nko a enka yempam no enfiri ase woni ne di dwuma no yenim Ochambe man ba ye behunu so ne no ene edi anasenyo ne ne di 0322498035 udin baby afrefree mommy is the best mommy in the whole world eno mommy and we say no na the bian sama hodo yempa di hodo mere wo ta ai mami chia professor ai na mi chia ma ofiri ani afia na mommy be come Nsem to you be aba we don't know to see our man. You know mountains. I don't want to have about the be of the match is like a friend. You go bomb by your fan at your company. I want to free. The master, you are the Ghana. Come on, to home, man. Make us a political, women to make us my dear, and ask our dear, after I can cancel. Mommy, Sakosina, oh, in the animal man, I understand the room, maybe or mobile car, not on my smart, Diana Oba, or watching, which is a man of because when you mean Casa, only bear man in the show, not bear man will be here. Kaya the police tema ka for the same way also we do the public today may you see amount ya then also the police need to make us a year abela one thing kan ti na to bia uni ma dia se dia pa obi ani ma dia ba wo be bisa se oh and then you kunu kura se woni ne tie wa ye won dia mpana if you dey tin e ma dia se ma ko se adia un kai se dia o ka se it is 1.5 billion and now 1.3 billion what for the we have to now we can say ka kitwa and there are something say the oba ko fan when it is a man one mala e pani chop papa ma no me so we fu no one time me pa how anti in the band e can ya me ya do mesna so that is yen kan kete me inshallah papa within baby afrefree Akoma FM so ent me anyina so 0322498035 within the baby afrefree. Hello, Mama Coach. Good afternoon. Good afternoon, Joe. Pacho Midian Joel. I am baby. I'm not a cotton. Mamma, no, or better for a battle. My boy, my pa. Now, a crowd, you can have a two and the man and so, said you mistake you a job, but I'll share in about almost a mistake or account or a way pass or time at the man. And one minute thing so, you can swam, man, be a so because wale na program kun so ko yana to da ji dia so bi so dia ho no in kan yo wa from so ko yo wa de ko yo wa from de no so nte no time no me fanya san to wi so se bi nte ma ko nya me kan on na pa mo bo wa on shira won so pa aha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem dwumadi no a na waso eguso awutie ene eya benado wo kina ya midweek udin ba bia free within baby afrefree oh yeah Kojupa tension mark and papa mama mamintia me do fufana abaya o moni so bia o saya anu the DM pabuana mamintia me do abaya itia de na kaka mo kan se ya befre ni ama bi mo joan ti azie bema we okofana to so for asie emma muso mu papa me so ba de se mu hu ba
na so ba so ba si a mmere me ya e ba so mo mutumi so mo wusie ni papa pani mu a awe bi se onu na cha okofo kakasia kakasia o sa dia bro kakasia oba so huye na ememe bi si boya o mo de tie eni nti na ma na emu aye no obebu o pepa eso bua be ma so ebi ni musuba nti ema ni person na bua yes be ma o so baba tran e tie be hwani na so ama ma me e se na be keka no ma me akọ me bi asi me bi me bi nyame ensha papa kojopo kuni atene nka no din ba bia frefre. Hello udin ba bia frefre. Ma ko ni ya ni ako zumun da yanta masa ne na shi yana sebi na ni da ni brade an ko gudu ne ko to ba ni shi na shi ebia da ya ta jina na so wasu ka yi ko ni na ko ba na ko ba bi sai sa ka yi ra wa ni ya je o ba ta bu ti ako le so ta bu ti ako na se dia bu ti ka to so a e se ba ro ni se bi se na nchi akọkọ wetin agbọdọrọ ere si jana ebi ọkọpẹ na wanyere ti bi ọkọpẹ na wanyere de ọ nti ọkọ Akoma FM 87.9 na ọrụ bẹẹ mẹni di nkọma yẹbi ebe tụrụ ifo na mmaa na ọmụ abọnten na ọmụ tii na ọmụ sọ ọmụ fọ ntụ ọmụ ifo ọsị ihe bẹẹ mẹbi ya na sị ihe sike bịa na edi ekyiri mmaa no nso ọmụ sọ mbọ bredi na bịa sọ bẹẹ ma bọ bra mepẹ sikanyi bẹẹ ma bọ bra mepẹ bi ọbọ bra kẹbi ọbọ bra na ọmụ sọ mbọ bredi so mu no brebia obiru mu ko chiala nyame ensha midi edemako sabre busia pani samia champion bre na so de Akoma sports o se the powerful sports minim de enti adabi oba half na no oba be brush de tiriza oba brush tiriza na de o brush no Akoma FM 87.9 studio akwa na ya adwuma busia pani faction so mame maka midi de marcos nyame ya adomo o china ya da foforo ebesensia Akoma FM 2 parts ni ya ba fo wa na ka sei. Se o se chami amon bra ba